Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, mi Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Tanquitato Dios. Sí, Señor. Aleluya. Tanquitato Dios. Sí, Señor. Aleluya. Te han quitado, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Bom dia, Kenneth. Dios bendicionado de Bejabiarne que me rumastima. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Señor. Kenneth, me queda pun trabong kos, no? Entende? Mi stem ta zona bom, e microfone ta bom, of e muziek ta den caminda. Explica-me para mim, já. Tá. So, vamos sa dentro den e drive, pero, gusto ko? Lagami sa aroma. Gloria a Dios, Tata Santo, danki, Señor. Aleluya. Gloria a vos santo nombre, Señor, de mente que, oh Dios, di gloria, aleluya. Aleluya, Señor, aleluya, oh Dios. Sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ora ba santo robo. Musik tan, botaten de musik. Aleluya. Lagami sa botaten de musik tan, musik ta sona bom. Ora ba santo robo sete y alaba santo soteria alaba sete. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Sí, Señor. Tanquitat, aleluya. Oh, Dios, di gloria, sí, Señor. Oh, mi Dios, tanque pedía llave, Señor. Tanque para mi vida, Señor, oh Dios. Tanque para vida de mi casa, profeta Zoraida, Señor, oh Dios. Tatatanki, oh Dios, di gloria, por nos una, nos nieto, Señor, de día llave. Han quitado, oh Dios, por nos cas, nos cercarían, Señor, oh Dios. Oh, Rabba Santo, Roro, Sete, Rebesi. Oh, Rabba Sete, Ria, Rabba Santo, Dios, tan quitado, oh Dios. Tanqui, Señor, oh Dios, Pavo Espíritu Santo de mente aquí. Oh Dios de gloria, bendición a botata, oh Dios de mente aquí, Señor. Tan quitado, oh Dios, bacadong ave, Señor, oh Dios, que pecha pierne aquí. 25 de julio, Señor, oh Dios, cada un casta mes disponible, Señor, oh Dios. Abo palabra po llega de lang ka, Señor, oh Dios, de lang vida, de lang trabajo, de lang situación, Señor, oh Dios, de gloria. Bendición a bota, Señor, oh Dios, de mente quitata. Bo voluntad, bo palabra, oh Dios, turcos diabos, Señor, oh Dios.
Tanki Tata pabugia di bo Espiritu Santo de mainta ki Señor. Tanki Tata, oh Dios, Tata abo asari patukos tingi dia chawe. Tata panos drentung weekend bendición na. Weekend, oh Dios, kuabo tabay nos dilanti Tata, oh Dios, Tata. Guíanos vida, guía vida nos nieto nang nos yuna nos cercarinan tur, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, para nos cada un kutabiniun de mente que de un acuerdo, Señor, oh Dios. Oh, Tata, patura nori, gloria ta na abo, Señor, oh Dios. Cuando te riba vos, Señor, oh Dios. Bendicionabo, Tata, de mente quitado, oh Dios, di gloria, palabra di boca virapibo, Señor. Tata, con algo divo asocio de Señor, oh Dios, Tata, oh Dios, di gloria, aleluya. Oh, Tata Santo, bendicionado, Tata, Señor, oh Dios, aleluya. Oh, Tata, oh Dios, Tata, danke por favor, de mente aquí, Señor, oh Dios. Tata, si bocara brilla más y más, ribanos de día chave, Señor, oh Dios. Tati sea gracioso de día chave con nos, Señor, oh Dios. Tata, isa bocara na nos y duna nos se paso, oh Dios, aleluya. Oh, Tata, láganos está satisfecho como favor y llénanos como bendición, como voluntad y sabiduría, conocimiento de mente aquí, Señor. Tata, manda bo bendición, arribanos vida, Tata, de día chave, Señor, oh Dios. Tata, oh Dios, bendicionanos y multiplicanos de día chave, oh Dios. Manera cielo se estrena, kuta den cielo, Señor, oh Dios, y manera santo, kuting kanti lamang, Señor, oh Dios. Tatadangki pa bo unsyong dengue viernes ki, oh Dios, panos po 30 dengue weekend kunem. Oh Dios, di gloria, tanki, Señor, oh Dios, abo, Señor, oh Dios. Abo, Señor, oh Dios, ta turcos panos dengue viernes ki. Tata panos po 30 dengue weekend completamente guiado di bodor di bo Espíritu Santo. Panos po 30 dengue weekend ki completamente bendicionado. Panos po 30 weekend ki yen ku sabiduría y conocimiento. Bendicionado, oh Dios, di gloria de mente, quitata, bo palabra kabirapibo de nos vida. Tata, thank you, oh Dios, Tata, putabat estrella de meinta. Thank you, oh Dios, di gloria, tababisa la luz meinta. Tao, Tata, thank you, oh Dios, como parte e dia dendos, oh Dios, conosca tuma parte di luz. Thank you, oh Dios, para luz, oh Dios, turmeinta, Señor, oh Dios, di nuevo, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, kubalaganos sa, oh Dios, dembukiwang unjes dos tato konosting derecho di taboyu pasomonos sa kere den nombre de Cristo Jesus. Tata, thank you, oh Dios, Tata, con nos recibido de nos corazón, Señor, oh Dios, Tata, para nos de un vida limpia. Thank you, oh Dios, como así nos, Tata, con piste armadura espiritual, tormenta, Señor, oh Dios, para nos para firme en el momento de la situación tan difícil que vivimos. Thank you, oh Dios, como así nos está, Señor, oh Dios, para espíritu, mesta viva de nos, Señor, oh Dios, para nos bacana. Riba colebro con scarpion de turcos cubin ribanos. Oh Dios di gloria, bendicionado, tata de mente quitado, Dios con no ti manera bo. Kutabote Dios Todopoderoso. Oh Dios di gloria, nos también con Kenneth Mackay de mente que Señor, oh Dios. Mosta 13 Kenneth Mackay conjuntamente junto con nos, tata delante de trono. Ministerio mita bendicionado, oh Dios di gloria, tata. Thank you, Señor, oh Dios. Thank you, Señor, oh Dios. Tata, ko Kenneth Mackay tunto con nos de mente que tata panabuturo de gloria. Tata, pagrita na vos, Señor, oh Dios, pasunaba de Dios Todopoderoso. Taba de Dios, oh Tata, lo cual como comisan, nunca porque limitar. Oh Dios, di gloria,
Bendiciona Canada de mente quitada o palavra cabira pibo de subida. Algo novo casoso de en nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Bendicionada nosso manquer de mente quitado, oh Dios, tata pasotaba a prioridade em subida. Tata, oh Dios, tata caminho cubo e beto caminho, oh Dios, para chegar mais cerca de vos. Tata supia nang, oh Dios, baquia, oh Dios, que supia nang tariba pieda. Oh Dios de glória, dengan viernes aqui, Tata Santo, que anda também junto conosco, ser humano, ministério, me te bendicionar, oh Dios, Tata, e ta crita na, Tata, tanque para turcos, dia Jawe. Danke pa vida e saúde, Deus de canon do Deus, danke pa sa iyo ng sunyeto ng su trabaho turcos. Tata danke, oh Deus, que canon mesta crita na botata pa turcos, Senhor, pedia Jave, e nós conjuntamente de acordo de mente que can Bíblia te vista camite dois of três, e nang Espírito de Deus, ta nostra dos caba, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Bendiciona Kenneth Makaita de Mainta Kitato, oh Dios, Tata, con nuestra opinión, te grita nabo. Tata, danke pa subida. Danke pa bidi su yun ng su nieto ng Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, pe voluntad, diablo ng subida. Y danke, oh Dios, pe caminda que tacana, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, pe sabiduría y conocimiento, oh Dios, diablo, tu día de nuevo que te sea revelado en su vida. Bendiciona que anot makaita de mente quitado, oh Dios, de palabras de Dios que está ministrando de subir, oh Dios, con algo nuevo comienza. En nombre de Cristo Jesús está ser mencionado en su vida, pasamos Dios, tabo de Dios Todopoderoso, tabo de Dios, tata alfa y omega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendiciona, tata, oh Dios, tata, que anot makaita de mente quitata. Oh Dios de gloria, que Espíritu Diabo de Dios está bendicionado, que cu de mente que oh Dios se comunión con Dios como tinta íntimo. Tata tanque, oh Dios, que anda junto con nosotros delante de trono, Señor, oh Dios, para ministrar sabiduría, ministrar conocimiento, ministrar, oh Dios, date voluntad, diabo, oh Dios, más y más en su vida. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, tata bendicionata, Señor, oh Dios, de mente que tate scelta abrió, Dios, tata, vamos a ministrar en su vida. Ministra, oh Dios, te envíe de Kenneth, Señor, oh Dios, para comprender, Señor, oh Dios, que importante está para comenzar día cubo. Tan quitado, oh Dios, que de mente que vos está ministrando de envíe de Kenneth, Señor, oh Dios, tata, Kenneth, es comunión como te íntimo con Dios, es scelta abrir. Papena Dios, para Dios sigue ministrando en movida. Papena Dios, para Dios hay camino de llega de movida, camino mande no llega. Gloria a Dios, tata, cana, Dios, tata, cana, bendicionar nuestra palabra. Bota bendicionar el weekend como durante que cana. A palavra de Dios da prioridade de movida. A palavra de Dios vai por delante, guia, dia de caminho supernatural tremendo. Para firme para Dios, mi irmão, estima, aleluia. Para firme para Dios pide el camino como que para Dios llega de movida, cara. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, cara, porque un día tremendo, un día bendicionado, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Oh, Tata Santo, tanque, Señor, oh Dios. Oh, Raba Santo, Robo, Seteria, la Raba Santo, Robo, Soto, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, de mente, que mente tremendo. O mente, Tata, oh Dios, tanque, como apendicionanos, que diave. Tanque, Tata, oh Dios, para sabiduría y conocimiento, que día, Yahweh. Tanque, oh Dios, Tata, tú lo cual diabo de día, David. Tata, tanque, como avísanos en el book de Lucas, capítulo 1, versículo 28, que nos está altamente favorecido en el día de Yahweh. En el nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios, aleluya. Tremendo, hermano, aleluya. Bendicionado, bota, Señor, oh Dios, e breath hands. Minuta, tem un nombre que viene aquí, minuta comprendere, ante nombre non ku minuta comprende, ante ku minuta mencionana, ante ku minuta hasi oración para pasoma Bible to bisa, e verdade si Bible. Ante el nombre que tengo bindeng oración, unto conos mesteta verdad. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Sí, Señor, oh Dios, la medal de coffee, aleluya, cannot.
Pagtakot ko sumang. Aleluya. Bendicionamos de mente que miro más estima, aleluya. Gloria a Dios, sí, Señor. Aleluya. Yes. Esta candela tem bag e Deus está pega candela, não? E tá bisaba, aleluia. Vamos estar bem até aqui. Aleluya, gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Aleluya. Siya na Gloria a Dios. Sí, Señor. Yes. Aleluya. Tremendo Dios está, Rumán. Tremendo Dios está. Aleluya. Yes, sí, Señor. Sí, Señor, mi Dios. Aleluya. Ora basetería lava santo robosete. Gloria a Dios. Oh, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionanos está ave. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Yes. Aleluya. Ora basanto robo setere setería la basanto. Dios está bon que nos bendicionanos está. Aleluya. Data thank you, oh Dios de gloria, Señor. Oh mi Dios, data thank you, oh Dios. Data thank you, oh Dios, cudor de Cristo Jesús, nos está toma parte de semilla de Abraham de mente aquí. Anto que nos por recibir tu bendición de Abraham. Oh Dios, bendicionanos de día ya y multiplicanos manestrean en el cielo y es santo nan canti la mancada en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Bendicionanos espiritual y natural, oh Dios, tata, tan quitata, cutur costa bindiabo. Bendicionanos turta rumanemente quitate palabra di boca vira vivo, algo no boca soso de mente quitado, oh Dios. Comendabo bendición ng ribo nos vida, riba bidi nos yunang, riba bidi nos nietunang, riba bidi nos cerca y ng Señor oh Dios, unda con nos llega, Señor oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, nos está tremendo, unda con nos llega, nos está bendicionadamente, que aleluya. Oh tata, de mente que nos está bien junto en el nombre de Cristo Jesús. Puta é autor e finalizador Dios y nos fe, nos talanta y establece nos derecho y el dominio de Dios en región con nuestra viva, el territorio tan marcado, oh Dios de gloria, tan quitado, oh Dios, como voluntad, oh Dios, de mente aquí, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, la palabra de boca vira vivo de mente aquí. Thank you, oh Dios, cultura coscuta soso de mente aquí, te digo. Bendicionanos está, Señor, oh Dios, de mente quitado, oh Dios, de acuerdo. El buque de Daniel, capítulo 9, versículo 4. Cubata único Dios grande y poderoso, que te guarda a su alianza y su misericordia. Tú eres nanco, te estima. Tú eres nanco, aguarda un mandamento, como estatuto. Data tames costambe, bota viste en el buque Lamentación, capítulo 3, versículo 22, 23. Cu tormenta, bo misericordia, bo compasión y bo gracia, novo de nos vida. Data la bo gracia y bo misericordia, prevalecer y bo nos vida. Y bo pide y tú nos yunan, nos nietunan, nos cerquerinan tur, en el nombre de Yeshua, Matías Tata, nos está declarada en el mainte que, oh Dios, con nos tiene paciencia y nos está libre, Señor, oh Dios, para nos oracionan por subir. Llegó Dios, tenga cielo celestial. Oh, thank you, oh Dios, que oracionan con nosotros, oh Dios, está divino. Thank you, oh Dios, de comunicación con nosotros, íntimo cubo. Talaga nos oracionan, llega, camina a boque para llega. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado, Señor, oh Dios, de mente que es palabra que ser ministrada, en mente que, oh Dios, te ordiami, ten predicado
de cada uno su casa, Señor, oh Dios, algo nuevo los has de. Oh, tata, bo palabra, oh Dios, trae un camino, manden un por ahí llega. En el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria de mente que tata nos está cristanabo, oh Dios, llamamos danki pastor cos, llamamos danki, oh Dios, que voluntad divo, llamamos danki, oh Dios, que turcos casos de mente que divo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Bendicionamos, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, date palabra, es palabra que te ser ministrado, oh Dios, de gloria, tata, damos palabra, no nada de nuevo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, de gloria, bendicionanos, Señor, oh Dios, tata, oh, aleluya, seguimos ministrar, Señor, oh Dios, seguimos papel nos pida, Señor, oh Dios, pasamos sin hambre y sed, no palabra, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria. Seguimos ministrar de mente que Señor, oh Dios, tanque, Señor, oh Dios, tanque para ministrar, tanque que te aba da papia, tanque, oh Dios, que te aba da papia, te gente da papia, ta carne con sangre da papia, pero tu palabra que te pino, oh Dios, ta vinca arriba, ta palabra, oh Dios, celestial, oh Dios, del nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tata nos turta bene junto, de una mente que, oh Dios, de un acuerdo, de un espíritu de libertad, junto com Yeshua Mashiach, e poder de Jeco ta pipa, tem nós ta declarar que é um som de Jeco ta quebra tu yogo, lo abre tu porta não é asignar su angelam para reforçar nós, segundo nós está avançado em nível não novo, segundo nós está avançado em dimensão não novo, segundo nós tem território não novo, o tata próprio posicionarnos, meso Dios, junto con vos, dato Dios, de propósito, diablo, Dios de nos vida, por ser cumplido en el nombre de Yeshua, Mashiach, tata, nos está viniendo de mente que de un acuerdo, el corte supremo de cielo y declarar que nos está corriendo un buen carrera, sentado en el lugar alto celestial, junto con Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Bendicionanos, turda de mente quitata, bo palabra, oh Dios, cabida vivo, algo nuevo que comienza a ministrar, oh Dios, de nos vida, e palabra, oh Dios, cuta diabo, cuta de oh Dios, de gloria, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria, sigue por ministrar, Señor, oh Dios, la palabra, oh Dios, te un camino, manden un pollega, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, danos sabiduría, danos conocimiento, oh Tata, láganos sao, Dios, Tata, todo lo cual no putativo, oh Dios, Tata, oh palabra, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, oh Rabba Santo Robo, Setería, la Baba Soto, ora baba santo robo sete, oh Dios, tata, bendicionanos, turta de mente que tata, oh Dios, de palabra que está ministrando de nos vida, e careda con nos está curio, oh Dios, tumbón careda, nos está curiendo, oh Dios, cuavo, Dios, tata, bendicionanos, turta de mente que, oh Dios, de gloria, tata, tanque, oh Dios, con nos está decreta y declara de mente que, con todo lo cual, non cualquier pini, dilanti nos of cualquier Stroba, Dios, of que vira un piedra de tropiezo, para nos oración no puede llegar camino de tinco llegó, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tata. En el nombre de Cristo Jesús, nang lopay di kaming dalabing, unting lugar pa ng tato, nos está declarado con nuestra canan de bon camino, corriendo de bon carrera, cubrir con sangre de Cristo, sangre de Mesías, de mente que en el nombre de Cristo Jesús, tata, nos está ordenado de mente que, con el poder de enemigo, lo voy a quebrar, por de nos vida, por de vida nos unan, vida nos ser querida, Turo, Dios, cuquelanta, babino, Dios, buscamos, distrobo, Dios, di gloria. Thank you, Dios, di gloria, beboter, diabo. Thank you, Dios, tato, cotabo, gloria, no gente. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, di gloria, bendicionado, Señor, oh Dios. En el mente que tato, cotabo, poder. Bendicionado, oh Dios, tata, la gloria. La gloria, sigue ministrar, Señor, oh Dios, di gloria, aleluya. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios, tata, cumple con voluntad, aleluya. Cumple con voluntad, Señor, oh Dios, para nos está bien en obediencia, nos está bien, oh Dios, manera que pues nos viene, que chiqui, oh Dios, para formarnos en el día llave, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria.
Bendicionami rumanan turtade me integritata como poder, como sabiduría y conocimiento, con la costa del diablo, oh Señor, oh Dios, con la costa innuende en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Ministra, Señor, oh Dios. Ministra por palabra, por llega, camino manden un llega, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, aleluya. Yes. Sí, Señor, aleluya. Oh Dios, bendicionanos, aleluya. Tan quitata, oh Dios, con la voluntad de mente que aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yes, sí, Señor. Oh Dios, sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Yes. Aleluya. Gloria a Dios y mi Señor, aleluya. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios. Ministrar a vos pueblo, Señor, oh Dios. Ministra, oh Señor, oh Dios, de mente de cada un, Señor, oh Dios. Cada un cual es disponible, Señor, oh Dios. Cada un, oh Dios, cual para, Señor, oh Dios, data, oh Dios, de gloria. Cada un casco abre la mesa, oh Dios, de mente aquí. Cada un gente, oh Dios, cual comprende que oración. Cada un gente, oh Dios, que engrandece, Dios, tu nombre, oh Dios, data. Ábenos también conjuntamente, oh Dios, para el pueblo de Dios. Tú resuenan, oh Dios, tata, que atende, que Dios, de Dios poderoso, que te tata, tu tata, Señor, oh Dios, de gloria. Nos tapine, oh Dios, junto de un acuerdo, tata, para que tu yugo desigual fue turcas que te desunión, oh Dios, entre matrimonio, entre yunan, kunang mama, kunang tata, entre rumana, oh Dios, casnan, oh Dios, tata, kuting pareja, kuta din desunión, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria. Ministra y la paz, llegue nanan, Señor, oh Dios, camina manden, dumpo llega, bota llegue nan, bota llegue nan, avento ministra, Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, por palabra, oh Dios, por continuar, Señor, oh Dios, por continuar, llega, camina, manden, dumpo llega, en el nombre de Yeshua, así, oh Dios, de mente que Jesús, posicionábame, Señor, oh Dios, posicionábame, dórdinos, fieldad de vida de cada un román que tengo bien portada que rato, oh Dios de gloria, posicionábame de la vida, Señor, oh Dios, posicionábame, caminan por más, Señor, oh Dios, mostrando de Dios de gloria, mostrando de Dios de poder, mostrando, Dios, de Dios, tata, que te llena mi Espíritu Santo, y para ser ministrado en casa, de la vida, Dios de gloria, tabo poder, un también poder, tata la palabra, Dios, a ser ministrado, Dios, de un camino, mandando un llega, para algo nuevo, algo grande, pozoso, de en cada un su casa, de en cada un su vida, cada un momento que una llega, que quien no conoce, cada un ser querido, bien cerca, oh Dios, tanto recibir bendición y palabra de encorajamiento, oh Dios de gloria, thank you, oh Dios, para llenura, thank you, oh Dios, sorry por tu coste nos vida, thank you, oh Dios, para cada un humano, oh Dios, de la fieldad, oh Dios, a vos, Señor, oh Dios, para ministrar en la vida, en el nombre de Yeshua, oh Dios, de mi integridad, por poder, por gloria, tu costa diablo, Señor, oh Dios, sigue por ministrar, Señor, oh Dios, sigue por ministrar de mi integridad, oh Dios, para nos comprender, oh Dios, cuidado de Dios, alfa omega, cuidado de Dios, lo cual como comienza, un taqueda sin vinco, trabajo, no sucede, tan que, oh Dios, para palabra, que ser ministrar de mi integridad, oh Dios, de gloria, nos está vinco, nos suban, rendo los saints de mi integridad, aleluya, rendo love, Dios bendicionablemente, que muere buen día, hermano, bye, aleluya.
Gloria a Dios, Señor, oh Dios, de mente quitata. Tata bo justima, oh Dios, bo sacerdote Randolph, tu conos, abini, oh Dios, de un acuerdo, Señor, oh Dios, junto con su romana de ministerio, mita bendiciona. Tate plataforma de espíritu y libertad. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, tata, de un acuerdo. Nuestro papi, tu cuerpo, nos disponible para ministrar ordinos, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tata santo de mente que no sea mabudanki. Danki tato, oh Dios, para vida de rendalo, sencho, Dios, que ser guiador y Espíritu Santo. Y a bem mainton tu conosco aqui. Tata, para engrandecer o nombre. Panabo turno de gloria, Señor, oh Dios, de gloria. Oh, Tata, para engrandecer o nombre, Señor, oh Dios, Tata, para su tabota prioridad en su vida, tabota fuente de libertad, tabota es un cabeza la casa luz, oh Dios, en su vida, tabota es salvación en su vida, tabota mostrar camino que tengo carne prosperidad, tabota la que sa, oh Dios, el potencial diablo que te vive dentro, oh Dios, de gloria en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, de gloria en dolor, Señor, junto con su romano, de un acuerdo, Dios, de momento que Señor, junto con nosotros, Rumana la que nos llama Dios tanki. Gritan a Dios tanki, Señor, oh Dios, para pedir en todos los santos. Tanki, oh Dios, para su yo, nan su nieto, nan su ser querido, su casa. Oh Dios, de familia sancho completo, oh Dios, na corsa, oh Dios, de familia sancho completo, de Amsterdam, de Rotterdam, na Alemania, turcamindo con anta, oh Dios, de gloria. Bendiciona, oh Dios, rendalo sancho, ta de mente, quitate palabra de bo, e palabra de boca llega un camino, Dios, camino da bota ministrar, tanki tato, oh Dios, para tu coso, oh Dios, de abo de envidia Randolph, ave, tanki pa di bo Espíritu Santo, ave de su vida, tanki, oh Dios, per comunión íntimo que tengo en el momento que, pa sombra nostra de un acuerdo delante de vuestro trono, nostro junto, tata, pa ministrar sabiduría y conocimiento, per poi un camino da cubo, Dios, camino da bota ministrar, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionare andalo senza tale mente che oh Dios di gloria tata junto con nosotros Dios ku hambur iset tata mane binaco ta cantiavo cabin ku set oh Dios tata pa sabiduría y conocimiento oh Dios pa más oh Dios misterio di evangelio en su vida en el nombre de Yeshua Mashiach oh Dios di gloria de mente que tate palabra di bo e palabra di bo llega un camino Dios ta ministra camino Dios rende la sumesti wama rendolva sumesti disponible oh Dios Pabo palabra llega camino manden no llega me ponen su toque especial en el nombre de Yeshua Mashiach Dios de gloria bendicionar andalo senchata de mente quitado Dios de palabra de boca mira vivo algo nuevo que sucede tanto oh Dios de comunión que te íntimo cubo ahora que está de sa camino está completo o que Espíritu Santo take over tata ministrar en su vida para su mechelo tabri tata camino de botar en dolf hangel ta subiba manera palabra te dice comunión íntimo como Dios hangel ta subiba e camino ta limpi papia na Dios dolf a Dios ministrar en vida ministrar en camino al tutor di abo ministrar en vida yo non como nieto nam paso maran dolf tabo de porta camino de palabra te cuya un camino manden no llega en el nombre de Yeshua Mashiach Dios te gloria de mente que Randolph un día tremendo cupri que sangre de Yeshua oh Dios te gloria nada contativo Dios no puede llegar a ser caché lo cual no puede llegar a ser Randolph oh Dios te costan de vosotros palabra divino bendición oh arriba oh Dios de gloria tanto oh Dios de intervención divino que te encuavo diariamente tanto oh Dios tata que la sumes disponible oh Dios de palabra oh Dios profético y un camino para su guía espiritual oh Dios bendición a esta Señor oh Dios como le de comprender potencial diablo que te vive dentro que luz a resplandecer y su camino que puede llegar en el propósito como de imperio en el nombre de Cristo Jesús oh Dios de gloria soy uno con su nieto en todo lo de prosperidad y éxito pasó batata babisa de lamentación 3 versículo 22 con 23, con tormento, Dios, por gracia, por misericordia, como compasión tan nuevo, teneme inta quitata, oh Dios, tan kiba por gracia, tan kiba por misericordia, oh Dios, iba a vivir en todo, turcosco por soso de oh Dios, pero su mente te queda de focus, oh Dios, riba voluntad, riba misericordia, riba turcos diablo, que tengo soso de subir en el nombre de Yeshua, oh Dios, de gloria. Bendicionar en dolf en su trabajo.
Quem kubim papi kune o Dios lo recibimos ng nuevo. Quem kubim papi kune o Dios lo lo encontrar palabra de encorajamiento. Thank you, Dios, me porta como abre, oh Dios, e porta, Dios, tata, e porta como abre, oh Dios, que nunca más lo será. Manejo também que revelação, tata, porta não como abre, nunca más lo será. Antes não como será, nunca más lo abre tampoco. Recebi lo algo Dios timpava, oh Dios, e família estanista, completo de jarro também disso, e família sente completo de jarro também disso, e família prudência completo bem de jarro, no nome de Cristo Jesus. Para fuerte para uma dimensão que nós temos aqui, uma dimensão alto, uma dimensão caminho de Deus, tá, pegar, é autoridade de mo. Inimigo da rabiar, pero nós tá cana de vitória, para tormenta, Deus tá bisa lá da luz, para nós que tá para firme, para nós que tá em obediência, para mira caminho de nós tá cana, para uma terra de a parte vida de dia de dois, ante o dia, luz, nós tá de luz, nós tá de noite. Porta bendicionare andole, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Romana, mi mira un number, Eli, God's doctor, minuta resa pa e tipo di number na, minuta resa pa e number original. Pasomba, Bible ta bisa e verdad ta si libro. Ang tutura Romana, ang kuto-hunto ko nosiki, ta na number verdate. Roman dispensami, portabo to un kutunto ko nos, kasi un ay ka ba, pero en number na ki, minuta encourage nang, sempre mabisa, tura romana sa tambe, tura opi romana tin diferente number estranho, pero mas explica nang den amor anto na comprender. Bota bendición na Eli God's doctor, pero mitareso pe number original, amen? Pastor bíblico no está de espíritu verdad, de un acuerdo, anto pa toque especial bien de movida ave, anto pa Dios contestar a oración que abota haciendo junto con los dembocas, mencionaba el nombre verdad, necesario mencionar, pues somos nos tur, ahora me bisa, la nos tur gritan a Dios, tan que pa vida y tal, Dios me entiende, el nombre que he adonado. Basta manera la cambia Abraham su nombre, así na. La cambia Pablo su nombre, así na. El que tiene Bomes nombre, amén. Gloria a Dios, pero bota bendición así. Anta Mireli. Oh, gloria a Dios, Mireli, gloria a Dios. Thank you, Señor, oh Dios. A nuestro mamá Mireli, Román. Tato Santo, thank you. Thank you, Tato, Dios, por nuestro man Mireli de mente, que aleluya. Gloria a Dios, Mireli, bendicionado, ta. Aleluya. Sabe como está bendicionado, Mireli. Pasó nos turte para firme. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, Mireli. Nos adrenda de una dimensión nueva. Anto para firme. Wapa ba stabil que tu pai kuno den nombre de Cristo Jesús tata. Nos está llamando. Thank you, Dios. Thank you, Papi de Mireli, oh Dios, Mireli de casta de mente aquí. Thank you, Tato, Dios, que Mireli de casta también ser guiado por Espíritu Santo. Y pino junto con nos, Señor, oh Dios, junto con su romana, de un acuerdo. Ministerio me está bendicionando. Thank you, Tato, oh Dios, Espíritu Santo, que guíe. Tata, bebinado tu honor y gloria. Y por eso, oh Dios, costan nuevo. Y por eso, camenda nuevo. Y por eso, qui bacana de una dimensión nuevo. Y sí que cure bon careta, man, Pablo, tabiso, oh Dios, de gloria. E no bini posso so, e la bini posso saco e te porta, Dios, binabo tu honor y gloria. Tormenta de acuerdo. Paso ayunando bendicionar, paso casta bendicionar, peta bendicionar nuestro trabajo, paso nieto de bendicionar. Tu ser carina rontiche, ta bendicionar y su casta bendicionar también en nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Tenga mente quitado, Dios tata, mira el unto con nos, Señor, oh Dios tata, paso tapa prioridad de su vida, de palabra de bacambe tu cosa, de su casa, de mi ilusión, con su vida, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Tata bendicionanos turta junto de un acuerdo humano la que nos gritan a Dios, tata, thank you, Dios, Babi de Mireli, de Castle.
Ang kita, oh Diyos, mabilis sa iyo ng sunyeto ng, oh Diyos. Thank you, oh Diyos, pasusari ka rin ang tur. Thank you, oh Diyos, patur ko taron ti Diyos, ang kibetia, chave kompleto. Kaya, dore mo, Espiritu Santo, thank you, oh Diyos, pe autoridad di abo. Kutabi ba din siya itorti siya, tapay na sa iyo ng gusunyeto ng iministradeng sukas. Thank you, oh Diyos, sa palabra di mo ko ta prioridad, pe. Thank you, oh Diyos, esako importante ta orasyong mainta. Kumisa ko Diyos mainta, pesapa su dia sono dia di turco taron ti Jetta bendicionar. Gloria na Dios tata pa sa tabo mirali Dios ayama. Tabo Dios ako tiyang corazón pa sitwasyon na ron ti boting ko cambia. Tenga nombre di Cristo Jesus o Dios ti gloria. Mirali un tu conosti l'antimo trono. Tata llegando Dios nel trono di verdad. Llegando Dios caminda boqueba nos cana. Llegando Dios camino nos turta unto. Por trono Dios di salvación. Por trono di sabiduría. Por trono di gracia. Por trono di conocimiento. Por trono completo camina Yeshua Mashiach ta. E nang nos turta unta woki. Anto mirelo unto conoso Dios di gloria. En grande sebo number. Panabo tu honor y gloria. O tata ministra sabiduría de en su vida. Ministra conocimiento de en su vida. Profundidad y palabras reveladas en su casa. De en su vida. Todo dice mira su yunan con su nieto. O Dios di gloria. La palabra o Dios. Que un camino manden no llega. La oh Dios abre un día un toque especial. Ya viernes aquí. Cuenta su weekend con él. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar, mire, de castata, de mente quitada. Por palabra que está ministrando en su vida. Por costa en libertad en su vida. Tata, thank you, oh Dios, por el momento que un da cubota mirel, que te embocasta, por trabajo, contra el por trabajo, la atmósfera cambia, acaba. Espíritu Santo, take over. Mira, Dios, permite Dios ministrar de movida. Papi na Diyos, lo cual nung kunyendong sa sekreto ng kubuting opitempo pata kune kostang kubota siendo porta kunta kay de camino de Dios. Piti Dios yung dabo ko na grita na Dios pasumaturta karga nanta antorbo papa na Dios Dios tayo kami di tradem bobida de momento que mirali papi na Dios Tata Santo, tanto Dios, mirala comprender, tanto Dios, el corazón que tiene disponible, Tata, para cambiar tu cosa, caminen por el grita nabo, la peseta vino un tucunor de mente que Tata, para engrandecer el nombre, para nabo de honor y gloria, para su yunanta bendicionar, para su casta bendicionar, para tu bendición para su trabajo, para que encubren papi con Dios, haya palabra de encorajamiento, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de gloria. Tumenta tremendo, una dimensión que nos está dentro de oración, para nos llegar como grupo de intercedor en el nombre de Cristo Jesús, no lo olvides, Jesús te nanam, tu oración está tomando hiban na netata, tapos nos está bisag, en nombre de Yeshua, grite de boca, en nombre de Jesús, aleluya, gloria a Dios, bendicionamos ta, mi real ba ta cubrir que sangre, vos ser querido turco tarong di ba ta cubrir que sangre, vos ang turta de halat, de protección de Dios, el Dios de Dios nam, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, aleluya. Bota bendicioname, mi Biblia, aleluya. Oh Dios de gloria, nos está viniendo con nuestro man. Nos está viniendo con nuestro man, Ruth, mila persa, aleluya. Gloria a Dios, thank you, Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Ora baba santo robo seti. Aleluya. Ora baba seti la santo robo seti la. Aleluya. Gloria a Dios. Tata danki Señor oh Dios. Tata danki oh Dios para nuestro man mila pers. Bendicionata Ruth mila pers tambe mente que oh Dios caserguillado del Espíritu Santo. Pasó ein malbo na tuma parte oh Dios junto con nos. Ministerio mito bendicionado un acuerdo turmeinta oh Tata oh Dios Espíritu Santo taguiabo. Pasó mi oración que meditación dia a mí. O turmiro mana junto diariamente con nuestro comisar de mente tan poderoso. Pasamos nosotros de un acuerdo do Espíritu Santo daqui a cada como se tonto con nosotros, Dios de gloria.
bendicionar mila persta de mente que ser guiado por Espíritu Santo y ta voluntad se cumplir. Tengo día chave completo, procesado como ese día cuavo, Señor oh Dios. Bota vai delante y turcos cutinco soso de tempo control. Tabo Espíritu Santo ta se tur en el nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Bendicionamos, Señor, oh Dios de mente, quitado mila personas tu conostata, por voluntad y por gloria turcos diabo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios de gloria, nos está para un tu, mila personas vinabo tu honor y gloria, gritando, nabo, tata, tanqui pa el luz, tanqui pa turcos, donde nos conjuntamente virumanan tur, ten un acuerdo que nos menciona en nombre de mila personas, tata, tanqui pa su vida. Tanki pa video suyo, Dios, tanki pa su casa, tanki pa voluntad, Diabo, en su vida, tanki pa Espíritu Santo, tanki pa tu cosco tincososo de, en su vida, Diabo, Dios. O son veo, Dios, está permanece en la culpa, están vete en el reino, están vete un tu conoce, Señor, Dios, como yo, están vete en el derecho, Dios, que te llama su mes como yo, Dios, en el nombre de Cristo Jesús, bendición a esta, oh Dios, junto con nosotros delante del trono, tengo presencia de mi integridad, para ministrar, para palabra, Dios, si algún camino manden Dios, algo nuevo pozoso de en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar mila persta de mente quitado un tu conos delante del trono di sanación, trono di salvación, trono de turcos, Señor oh Dios, para ministrar un camino mande no llega, para poder un camino de Dios tabisa, tanki para trabajo, tanki mila cuavo para firme y para perseverar en fe, para la gloria de Dios tengo manifestar en su vida, la gloria de Dios tengo manifestar para sombra, tormenta botei, vou começar a perseverar tormenta e vou promessa nanta e traz a porta. Deus que mira tem onda bota chega, Deus que mira com grande bocareda, Deus que mira com bota stretch bota tempo chega, para botar rento, para botar território para marcar rotila, que debo para firme para Deus te mabo, Deus tem algo tremendo para em nome de Yeshua Mashiach, Deus de glória, bota bendicionar rotila. Aleluya. Mira, Persa, hubo un día tremendo. Voy a bendicionar. Vos casta bendicionar. Vos situación en tu demanda de Dios. Dios tiene control de tu costa. En el nombre de Cristo Jesús. Bota bendicionar. Mira, aleluya. Tranquitato, Dios. Tranquitato, Dios, por palabra tremendo. Tranquilo, Dios, tu costa, diabo. Nada, no te diciendo, Dios, lo cual como comisar. Nunca porque en la mitad, en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Data nos tabing kung Magali Miguel, aleluya. Tranquilo, Dios, para Magali Miguel de 20, que Magali Miguel tambe 25 de julio 2025, Dios. Sa pierna dentando weekend de 20, con tu cusurumanang. Ministerio mi da bendicionado en un acuerdo, Señor Dios, pues esa, Señor Dios. De Espíritu Santo de Bagui. Esa, Señor Dios, de palabra de Babira, esa, Señor Dios, te amo de Dios Todopoderoso, tata bendicionar, Magali Miguel, te de mente, que de palabra de Dios, Kabira Bebo, o tata, caministrada en subir y ve un camino, Dios, que sa, o Dios, tormento, Dios, que te incumbe un tu conozco, a sombra de un acuerdo, de un poder, o no está junto de una oración, de un poder tremendo, o tata, thank you, Dios, que la comprendese, Señor Dios, ta sabiduría y conocimiento, cuaba de Señor Dios, que la bien, para no hay gloria para su día bom y día de ser que el tour está bendicionado. Y nos tour conjuntamente está Cristo na botato tanque papita ti Magali Miguel. Thank you, Dios, para su ser querida casa, Señor Dios, de sangre de Cristo, ser derramado, oh Dios, tata, thank you, para salvación, que comienza a tomar lugar, Señor Dios, thank you, Dios, para palabra, Dios, Kuabira bertato en video Magali, tanki pa su trabaho, su casa, tanki o Dios, pa turcos di abo, denga dia chave de video Magali. Bendicionata Magali Miguel, oh Dios, de Amsterdam, camino de unda que mova Dios, tabo Espírito Santo da guia. Tanki o Dios, com eco, oh Dios, pa purificação completa de su corpo, su mente, de tudo lo cual, Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios, su ser querido, Dios, está en su casa, también está, Señor, oh Dios, lo recibí. Recibí algo nuevo en el weekend aquí. Tanque, oh Dios, de palabra profética, como tiene para Magali Miguel del weekend, que oh Dios, está un toque profundo, un toque, oh Dios, con oh Dios, porque pocana arriba, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, bendicionado, Magali Miguel, de mente que palabra mira vivo, algo nuevo, soso de oh Dios,
Dios, de gloria, Magali Miguel Ave. Avevo un comunión íntimo con Dios. Avevo un weekend íntimo con Dios, un weekend bendicionado para Magali. Un weekend tremendo bendicionado para yo, bocas, bo trabalho, botar bendição. Cada paciente que você gasta que papia algo de Deus com não. Cada que tem debo papia tem algo tremendo para você. Promessa não tá acumular. Aleluia. Botar bendicionar Magali. Oh Dios, de mente quitado, thank you Dios. Thank you Dios para nuestro man Carlin Torres. Bendicionata Carlin Torres de mente. Kalim, te mira bien, mi saco botesi. Volta ko paraban to, laganosa. Aleluia. Ting rumam ko po yudabo den turcos Carlin. Bosaka, buku telefone, telefone. Aleluia. Bendicionado ta Carlin, Señor, oh Dios, di gloria de mente quitata. Tata, thank you Dios para Carlin Torres, supir de mente ki. 25 de julio 2025 sa biyernes, tentando weekend, Señor oh Dios, guiado por Espíritu Santo de mente aquí, para voluntad continuar en subir en el nombre de Yeshua, Señor Dios de gloria, ministra, Señor oh Dios, ministra en subir, camina man din nung payega, Señor oh Dios, la ka mamangyakin ng, tatabo palabra ta people din subir en el nombre de Yeshua, Señor Dios, bendición a Carling de mente quitado, Dios, con la palabra, Dios, tu palabra de Nuende. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios, Kalinsa, oh Dios, que bendicionato de comisatia, el día que abo su delante, el día que estaba trabajo su delante, guía su día, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Tú le carling forza, tú le sabiduría, dato que te junto con nos tormenta, dato en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, la nos turmanan de un acuerdo, van grita de Dios, dato tanto, oh Dios, para mi carling Torres, nuestro man. Tan quitado, oh Dios, para su yunang, su nieto, nang su ser querido, oh Dios, su casa, date voluntad, diablo, en su vida. Thank you, oh Dios, para algo nuevo que tengo sostenido. Bendición a Carlin Torres, a de mente, quítate palabra de boca vida vivo, o algo nuevo que sostener en nombre de Cristo Jesús, oh Dios. Que tú chita, oh Dios, para ser un Dios manera vos. Que tú chita, oh Dios, Carlin Torres, junto con nuestro mente. Que bendición a Carlin, Señor, oh Dios, de voluntad, diablo, que continuar en su vida. Tata, junto con nosotros, tan que por palabra de día, ya en su vida. Tan que para tu costiabo en su vida, oh Dios. Tan que, oh Dios, de momento que es cielo te abrí. Hangre te subiva, oh Dios, Carlin. Permite Dios, sigue ministrar de mi vida. Permite Dios, papi, que Dios, lo cual como que para cambiar de mi vida. Bocas de envidia por ser querido tata para Dios que tende fe boca para su meditación de corazón y palabra que sale fe boca también de corazón papia Carlin para Dios ministrar papia para Dios en el camino detrás de mi vida en el nombre de Cristo Jesús oh Dios de gloria bendición a botar Señor oh Dios de mente quitar de palabra de boca vida vivo algo nuevo que sucede en el nombre de Yeshua Mashiach Dios sigue ministrar tata sigue ministrar en vida Carlin Torres de mente quitate de palabra que un camino manden un pollera para algo nuevo por suceder en el nombre de Cristo Jesús aleluya gloria a Dios sí Señor Carlin bote un día tremendo voy yo ante bendicionar voy yo ante bendicionar voy nieto ante bendicionar voy ser querido ante bendicionar Rontivo completo, está bendicionado, aleluya. Gloria a Dios, tata, thank you. Thank you, Señor, oh Dios, tata, aleluya. Nos también con nuestra mamá reina, aleluya, aleluya. Aleluya, mamá reina. Familia Petrochi, anto con familia da Freitas, aleluya. Thank you, Señor, oh Dios. Tan quitado, oh Dios, para vos palabra de mente aquí, Señor, oh Dios. Tan que para vos Espíritu Santo, oh Dios, tata de mente quitado, oh Dios. Cualquier reina, oh Dios, que nuestro man, reina Petrocho, oh Dios, tata. Reina Petrocho, tú conoces, Señor, oh Dios, de mente quitada. Que ya adore vos Espíritu Santo, oh Dios. Señor, oh Dios, que estava a prioridade em sua vida. Estava tendo vai delante de tormenta. Estava a prometer comunicação tormenta. Oh Deus, de glória, tanque, oh Deus, por respeito que reina tem para abo. Tanque, oh Deus, que reina bota abo prioridade prometer tormenta.
Bendicionamos, Señor, oh Dios, por sabiduría y conocimiento, como una mamá reina. Oh, Tata, que reina comprender que te porta, que reina comprender, que te conviene delante de vos, Señor, oh Dios. Paso yun te bendicionar, paso yun te bendicionar, su nieto te bendicionar, turco te ronti, te bendicionar, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionamos ta reina Petroche de mente que palabra de boca mira vivo, algo nuevo caso de en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, esa palabra te ser mencionada en el día de reina, oh Dios, reina Petroche, ave, oh Dios, delante del trono de Dios, como romano, tú de un acuerdo, tata, thank you, oh Dios, tata, tú grita, tata, thank you, papi, mamá reina Petroche. Aleluya, tata, thank you, Dios, pabidi Reina Petroche Suyunang, da Freitas. Thank you, Dios, pabidi Isaac. Thank you, Dios, patura Roma, tura otro ng sobra. Thank you, Dios, basta Bentley. Bendicionata su caso, Dios, Suyunang, su nieto ng Señor, Dios, thank you pa ng tur su vida. Thank you pa exito ko ng tinintur, lo cual ko ng dasigo prosperidad. Bendicionata, oh Dios, kumama Reina, ta dilante, botur, dia, pasomba, ekepa ng da bendicionata, ekepa ng sigit, tremendo, es que para que la cana manicos te vayan tu más mío, gloria a Dios, tata tanque, paz y amor, gracia, gobernador reina, e comunicación que te íntimo, uso yunang, uso nietunang, kuturko taronte, gloria a Dios, tabo palabra, Señor Dios, sigue ministrar, Señor Dios, bo voluntad, tenemos su vida, sigue ministrar, Dios, en palabras, digo, Dios, cuta grande de su vida, sigue ministrar, Dios, lo cual la que conoce, sigue ministrar, pasó un besaque, shelu, tabrimo, Espíritu Santo, en su casa, o ángel está su viva, Señor, oh Dios, la que parte de su corazón, para poder administrar más y más de su vida, trata vos un milagro de comprender, con un milagro más grande de la camina, trata, Dios, me promesa en tu diablo. Thank you, Dios, te envidia di reina. Thank you, Dios, ku reina tambe ta tuma parte de si media Abraham con su bendición en tuta de gloria junto con Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendición a mamá reina ta de mente que palabra de boca vira pivo algo no boca sos de palabra que con un camino llega, mande numpo llega del nombre de Cristo Jesús. Sabe tu yugo desigual, ta quebra tu redo, tu palabra, tu costan, que vin contra reina se unan con su casco, su vida en nombre de Cristo Jesús, van a ser condenados, nada contativo, no por llegar del nombre de Yeshua Mashiach, Dios de gloria. Bendicionamos, Señor. Bendicionamos de palabra de Dios, cabira viva algo nuevo, casoso de aleluya. En el nombre de Cristo Jesús, porta bendicionar. Aleluya, reina Petroche, porta bendicionar, bocasta bendicionar, boyunte bendicionar, turcos con la hace demanda de Dios, pasó, porta turmento con el del nombre de Cristo Jesús, nos está bien con nuestro man, Luis Wout. Aleluya, tanto thank you, Dios. Thank you, tanto Dios, para ver Luis Wout de mente que también tú conoces, Señor. Thank you, tanto con Luis Wout, sao Dios, el poder, el gloria, tu costa diabo, bendicionar Luis Wout de mente que te palabra de boca vida vivo, algo nuevo, casos de mente que Luis Wout, guiado de Espíritu Santo, que llegó en tu conosta, camino de voluntad de continuar, camino de palabra, Dios, de verdad, camino algo nuevo, tengo soso de el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios, thank you, oh Dios. Oh, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, con Luis de mente que, Señor, oh Dios, está bendicionado. Chino también está bendicionado. Toris Wout está bendicionado. Y palabra, oh Dios, que llega de vida de Luis Wout, que buta Luis Wout para y hace trapo, diablo. Thank you, tato, oh Dios, con Luis Wout llega. Se que romanca de un testimonio, Dios conta su nombre. El testimonio está poderoso. Luis Wout, thank you, tato, petrapo, con Luis Wout así. Thank you, oh Dios, de momento, lumana, la que nos grita. Thank you, Señor, oh Dios, para vida de Luis Wout, de un acuerdo. Thank you para Toris Wout. Thank you para Chino Wout. Thank you para Angelo Wout. Thank you para Papi Wout. Thank you para Ture Wout de Amsterdam, oh Dios, tata. Thank you, oh Dios, para su de crianças de su casa. Thank you, oh Dios, para Espíritu de Dios de su casa. Thank you para Espíritu de obediencia, oh Dios, de su casa, de su matrimonio. Bendicionar a Toris Wout, oh Dios, que lo usa como un canal para sacar, oh Dios. Nuestro hermano Luis Wout,
bendicionado, suelta, oh Dios, que te para como un canal, oh Dios, que palabra de Dios pasa todo de toca, Luis, suelto, Dios, camina en comprender, thank you, Dios, para sabiduría y conocimiento, oh Dios, para de una dos, thank you, Dios, para ministerio de una dos, thank you, Dios, para la gran comprender potencial diablo de una dos, que luz resplandece, para la bocana llega de propósito, como tiempo, junto, oh Dios, de un espíritu, bendicionado, Luis, de mente, oh Dios, bendicionar o matrimônio, tá? Tembo trabalho, tá? Bendicionar quem cubim papel cubo, tá? Palavra de encorajamento não tá? Quem cubim papel cubo, tá? Oração não que, glória a Deus, cada caminha, cubo buta bomang algo tinko soso de, cada palavra cubo papel, tá? Encorajamento e tal, Deus de glória, bendicionar Luis de dia, sabe? É 25 de julho de 2025, Deus de glória, já viene aqui, já dentro um weekend, Deus glorioso, dimensão que nós dentro junto aqui tremendo. Bendicionado, Dios de gloria, aleluya. Thank you, Señor. Bota bendicionar. Ora, ba. Bota bendicionar. Aleluya. Gloria a Dios. Mas yo pero mami, Santa Santo, thank you, Señor. Thank you, Tato, Dios. Thank you, Baba Palabra. Thank you, oh Dios, para nos dar, oh Dios. Den un acuerdo. Thank you, oh Dios, para así a nos reza. Thank you, oh Dios, para nos dar un acuerdo. Sosteniendo otro, motivando otro, papeando otro, mencionando el nombre de otro. No lubita, pebita, visa, oración así. Para o próximo, abrir bocasta bendicionando. Lubita que pasa con Job. Job estaba a reza de último capítulo de Job, capítulo 42. Job está reza que tu pasó amigo ng dentro de situação que estava a ter, que na reza para sua família romana, os amigos não, Deus a bendicionou com double porção de tudo o qual estava a ter. Glória a Deus, que bendicionamos está. Que bendicionamos está com nossa elevação para nos paisanos. E idioma papiamento, nos yun di korshaw ko arroba ko bonero, turko ta junto, kutina radyo abrir mainta habri, den ng kaspo den de oración así na Dios. Gloria a Dios na namin si idioma. Riba YouTube, bendicionanos está, oh Dios, de porta ko mahabri, e caminda ko nos takani, riba de, e dimensyon ko nos tadrenta, bendicionado, oh Dios, di gloria, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Ora basanto robose, terebia la basanto robose. Aleluya. Gloria a Dios. Tremendo Dios está, hermano. Dios está tremendo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Thank you, Tata. Thank you, oh Dios. Aleluya. Sí, Señor. Thank you, Tata. Aleluya. Thank you, Señor. Thank you, mi Dios. Aleluya. Tremendo botar Dios. Dios poderoso botar Dios grande. Un Dios tata tremendo. Un Dios con todo lo cual como comenzar nunca porque de la mitad. Aleluya. Oh, santo botar, Señor, oh Dios. Anto tremendo, bota santo, anto tremendo. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, aleluya. Bendicionado-nos cada que tem acordo. Bendicionado-nos cada agora que tem acordo, anto de acordo de espírito e verdade. Deus, sua manifestação da maneira candela que traz. Tembo cascamente botawe, pebble ta papa de buque hechos na de Pentecost. Ora tu estava de um acordo, cas espírito ba mané candela, pero riba cada individual. Cada me que bisabo, nos turta tu, pero abo dos cada de nos Espírito Santo ta mané candela caminho botai. Passo nós de um acordo, nós de um acordo anto bendicionado, mesmo espírito, aleluia. Gloria a Dios. Bendicionado está, Señor, oh Dios, como prepararme como un canal para el pueblo. Como prepararme, oh Dios, con sabiduría y conocimiento, oh Dios. Porque es lo cual que nos está haciendo, que, oh Dios, está para nos mesetar. Pues nos está una buena noticia. Que estaba para nos bom, ante o autor de nós. É também boa notícia para cada que conhece nós. Cada que nos pape com ele. É também boa notícia para nós. Para somente saber o que para nós assim. É alma não. É alma não que conhece bem a Deus. Onde que nós chega, não tem como o Espírito de Deus de nós.
diabo de nós. Quando que nós chega, nós temos que palavra de encorajamento. Quem cuida nós, ó Deus, tem que sentir que algo de Deus está passando. Em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós está alabado e glorificado de mente aqui. Aleluia. Glória a Deus. Oh, sí, Señor, aleluya. Thank you, Tata. Thank you, oh Dios, tremendo. Bendicionabota. Bendicionabota, oh Dios, de mente que ahora baba setería la basonto. Aleluya. Aleluya. Yes. Oh Dios. Ora basanto robo setería. Thank you, Tata. Thank you for ministrar, oh Dios, de mente sin que nos pida. Que nos tu subido, oh Dios, para nos conseguir, oh Dios, de un acuerdo. Thank you, Tata. Thank you, Tata, oh Dios, está por comenzar tu cosa, ¿entiende? Tú lo cual, oh Dios, que nos está pasando de oh Dios, Tata. Está por comenzar tu cosa, oh Dios. Tata, de mente aqui. É poder de inimigo, guardo quebrar fora de tu matrimônio. Não. Fora de tua relação, não. Fora de tua pareja, não, oh Deus. Guardo quebrar fora de tua família, não. Que tem desunião para roupa tempo acaba. Eu não conheço, não, oh Deus. Eu não conta papi com a mama, não. Conta papi com a tata, não. Romana, tudo que tem desunião, outra roupa tempo, tata. Ave, tá misericordioso. Ave, oh Deus, placa para parar, oh Deus. Chega, tem, não. Quem tu ministrar, oh Deus, tá de verdade, diabo. Ser ministrado em cada Senhor, oh Deus, de glória, aleluia. Tata, tem acordo de nós também não tem uma aqui, Senhor, oh Deus, para decretar e declarar paz. E houve shalom e posicionar em cada matrimônio e cada família, em cada casa, Senhor, oh Deus, tata lá nós unam, com nós netos, e nós ser queridos, tur sentir toque especial de Abawe. Venham caminhar, oh Deus, para não poder mais cerca de oh Deus. Para vontade de abo, posso de mais e mais na vida. Para o caminho, oh Deus, está bendicionado, oh Deus, tata em nome de Cristo Jesus. Sige boguia, no Senhor. Sige boguia, no Senhor, oh Deus, tata caminho com a boca para nos chegar. Tata lá a palavra, oh Deus, está prioridade de nos vida, de nos caminho. É luz de nos caminho, de nos caso, oh Deus. Tata caminho, nos não compra de caminho, nos sabe. Tata revelava sabedoria e conhecimento mais e mais de nos vida, oh Deus. Para nos compreender tudo o qual, oh Deus, está diabo, dado de nós, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Siga para ministrar. Siga para ministrar, Senhor. Siga para ministrar, boa palavra, boa sabedoria, bom conhecimento que você não. Nós sabemos, Deus, tem certo caminho, nós está cai de cor. Tem certo caminho que nós tem conhecimento, nós sabemos que nós assim. Trata par, pero ne caminho de vir a escuridade. Caminho de vir a farfelo. Caminho de turbulência muito forte. Oh Deus, laga einanan, Senhor, oh Deus, nós po grita na bo. Tata pa sobabis, oh Deus, grita na bo. Grita na bo, ilo ser contesta e bati. Ilo bohabri pa nos tata, ne momento lang difícil lang ko presentar de nos vida. Laga nos payega cerca bo, Senhor, oh Deus. E tata ko nos payega, grita na bo, contesta e bati, ilo bohabri. Oh Dios de gloria, que tú está, oh Dios, para de un acuerdo tormenta, que tú está, oh Dios, tata tormenta, sin que, oh Dios, bota papi de nos cas, o palabra vivo de nos cas, de nos reina, de nos mente, Señor, oh Dios, tata, para ocupar nos mente, ocupar nos viva, ocupar tu costino, Señor, oh Dios, tata, oh Dios, para nada de mundo, no pega de nos mente, tata, foral, ora nossa druma, noite, nos sonho, não, oh Deus, está glorioso. Não sonho não tudo, demos presença. Não sonho não, oh Deus, está costando diabo, tato, nós declarar, oh Deus, derramamos sangue, nós grita ribe sangue, oh Deus, para purificar nosso sonho não, purificar nossa mente, purificar nos diariamente, oh Deus, de turcos que nós está, oh Deus, para nós estar bendicionar. E para nós, oh Deus, que botam tu conosco, nos saco botam tu conosco, Senhor. Que te vou ministrar na nossa vida. Que te balaga nos mais e mais diabo, Senhor, oh Deus. Tata, guia botar para nós completo. Tata, nos laço com nós timbo, com nós não timbo. Pero bacia nós, Senhor, oh Deus, de tá junto, tempo presença. E para você que ministrar e papel nos pida. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, aleluia. Se que vou ministrar, Senhor.
Sigue ministrado, oh Dios, Tata, mo palabra, oh Dios, ta más vivo de nos vida. Tata, kami naman din nung boyega, Señor, oh Dios, aboyega ng awe. Aboyega ay inangan to ministra, ipapiring en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, Señor, oh Dios, bendicionamos, Tata, aleluya. Bendicionamos, Tata, Señor, oh Dios. Tú lo cual como comisaste, lo cual gente no podrá hacer, lo cual gente no podrá hacer, a vos seas, Señor, oh Dios. O sea, vamos a Señor, oh Dios, que de Dios, de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a que tu poder también, diabo. Vamos, oh Dios, que de Dios, 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 y tu Dios, nang. Tata, vamos a que de Dios, que te dice, lo cual como bisa, ese te pasa. En nombre de Cristo Jesús, danke, Señor, oh Dios. Danke, oh Dios, tú lo cual como bisa, lo pasa, dame, pasamos, damos palabra, ta prioridad, damos palabra, oh Dios, no está baitre, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Sigue vos ministrar de mente que Señor, oh Dios, ta dibo. E mente que ta dibo, vos matata, turmente ta dibo, paso no está bene junto. Nos casta bendicionar. O palabra ta zona de nos casta turmenta, Señor, oh Dios. Tata pasó ta abo. Abo, Señor, oh Dios, nada de gente en nombre de Cristo Jesús, oh Dios, aleluya. Sigue vos ministrar, oh Dios, Tata. Danke por nos cada oh Dios, que vai no trabalho. Danke por nos cada qualante, oh Dios, preparando o vai trabalho. Danke por nos cada oh Dios, que llega nos trabalho, caba. Danke por cada que compreender com importante oração ta turmenta. Oh Dios de gloria, sigue vos ministrar, Señor, oh Dios. Sigue vos ministrar, Señor, oh Dios. Vos hablar, vos sigue llegar. Sigue llegar, camino, mande, no puede llegar nunca, pero vos está llegando. Vos está ministrando. Vos assim, no sé, del nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionado está, Señor. Aleluya. Sí, mi Dios. Aleluya. Danke, Tata. Danke, Tata, oh Dios, aleluya. Danke, Señor, oh Dios, aleluya. Ora, baba, se te rebesita, raba santo. Aleluya. Gloria a Dios. Sigue por ministrar, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar, camina, mande, no puede llegar, ave, Señor, oh Dios. Oh, nos unan, Señor, oh Dios, nos nietunan, Señor, oh Dios. Nos ser queridos, Señor, oh Dios, cuando de un hospital, de un bejaardenhuis. Den verpleeghuis, Señor, oh Dios, Tata. Tata, de momento que, Señor, oh Dios, nos te gritan en nombre de Yeshua Mashiach. Tata, payaginan, Señor, oh Dios. Payaginan, Señor, oh Dios, Tata, kubomang. Bumanta butari ba ng culpa, Señor, oh Dios. Kaming dating dolo, Señor, oh Dios, Tata, cumpli. Cumpli ko ba voluntad. La que dolo, Señor, oh Dios, Tata, en el nombre de Cristo Jesús. La que doló, Señor, oh Dios, Tata, Pai, Señor, oh Dios. Es culpa de cuerpo, oh Dios, de vos Espíritu Santo. Tacas de vos Espíritu Santo, camina agua ta viva, Señor, oh Dios, Tata, limpio to puro. Oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Dios de gloria, aleluya. Bendicionado ta, Señor. Bendicionado ta, Tata, de mente quitado, oh Dios, cuando Espíritu Santo llega en cada boyardo, en cada hospital. Camino, Dios, camino cada un ser querido nos que porta dormir. Nuestro humano, oh Dios, que te indoló, que no te sentirán bon, pero en el momento que, oh Dios, Cristo Jesús, llegue y bota su mano, oh Dios, para su voluntad. La voluntad, diablo, cumplir para gloria ser manifestada. Y sanación tomó lugar, Señor, oh Dios, para su tapo de doctor y motor doctor. Tapo de Dios, alfa y omega. Tapo de Dios, Tato, oh Dios, Jehová Rafa, el Dios de sanación, Señor, oh Dios. Aleluya. Tato ministra, Señor, oh Dios. Ministra, oh Dios, camino henum por ministra, camino doctor por llega. Camino doctor ang papia, lo cual, oh Dios, Tato, pero abo de Dios. Abo de Dios, que es imposible, mira posible. Abo de Dios, Tato, que es milagro dentro del cos. Abo de Dios, Tato, que en gloria te manifestado. Oh Dios, está imposible, te mira posible. Oh, Tata de mente quitado, oh Dios, nos te grita nabo. Nos te grita nabo, oh Dios, para voluntad sigue continuar. Para lo cual, en cuanto diablo sigue continuar en el nombre de Yeshua Mashiach, oh Dios de gloria.
Los gritan na biyaman na bota, taboto Dios tremendo. Bote Dios todopoderoso. Bote Dios alfa y omega, Dios lo cual como comisa nunca po queda na mitar. Tatadang kyo Dios pa dimensión alto con nos renta den jeki. Con nos po oro Dios pa tu preso na. Nos ta 13 es dedicado de trono. Centro de detección corsao Dios. Buen futuro. Oh, tatadang kyo Dios pa corrección, oh Dios. E corrección, oh Dios, den bildi cada un kwa baye denang. Den cada un ko den prison na corsao, Señor oh Dios, cada un ko boin que den, Señor oh Dios, pa botil kunancha cerca. Oh Dios, pa nampo conocer santidad, oh Dios, y nampo paga lo cual kunangasi. Tato kunalo ser midi, oh Dios, de midi kunanga ser midi kunen, Señor oh Dios. Pero tata siya ng stress ng tent. Siya ng, oh Dios, panantin sabi diri conocimiento, oh Dios, panang po yega kaminda boke panayega. Tata babo palabra po ser continuade ng vida, oh Dios, tate voluntad, diabo ko ta tremendo, Señor, oh Dios. Tata, sige mo ministra, oh Dios. Sige mo ministra, oh palabra, oh Dios, libertad. Oh palabra, oh Dios, ti kiber tu yugo. Oh palabra, oh Dios, kutaong bendición panangkadong. En el nombre de Yeshua Mashiach, Dios, de gloria, aleluya. Bendiciona, oh Dios, cada un que te den, oh Dios, cosintinanzo, cada un que será, oh Dios, de prisión, no cosa, Señor, con un familia tabaywanan, yun tabaywanan, pero tata, la ganansa ko nanta nanso, la ganansa ko ting orasyon, tasera si panang, oh Dios, panantin ng paz, panantin ng, oh Dios, ng gozo, panantin, oh Dios, de ng corazón, oh tranquilidad, oh Dios, shalom, diabo, bendicionada cada un, oh Dios, ko tinang Bible, oh Dios, ko tabay din mo palabra, oh Dios, cada un ko ta si orasyon, oh Dios, tata, oh Dios, pasombra, pasoso de manera, pasoso de ko Pablo, ko Silas, ora nang tapa sa serás, Señor, oh Dios, nang sige adorabo, nang sige glorificabo nombre, paso Dios, tapa de Dios, todo poderoso, y lo cual kubo kumisan yung kapagay na mitad, en el nombre de Cristo Jesús, aleluya, bendicionado ta, Señor, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendicionado ta. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Gloria a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendicionar nos está, hermano. Nos te bendicionar. Gloria a Dios. Aleluya. Yes. Sí, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Thank you, Tata, oh Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya, sí, Tata, sigue a ministrar. Sigue a ministrar de mente aquí, Señor, oh Dios, de nos cada uno su casa. Oh, Tata, oh, aleluya. Sí, Señor. Oh Dios, aleluya. Sí que voy a ministrar, Señor, oh Dios, de nos cada uno en su vida, de nos cada uno en su casa, aleluya. Oh palabra, oh Dios, llega camino mandiendo un llega y tata toca especial, un toque especial, oh Dios, tata de nos cada uno su vida en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Oh Dios, de gloria, nos te vengo Imelda Sofía. Bendicionate Imelda Sofía de mente quitado, Dios, por palabra, por voluntad que ser continuada en su vida, Señor oh Dios. Oh Espíritu Santo, cual guía de mente quitado en nombre de Cristo Jesús. Bendiciona Imelda Sofía, tata, te porta que ser abripet, e porta que ser abripet, abinunto con en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Tate que bendicionata, que oh Dios, que bonta, Señor, oh Dios, tata, e palabra de vos, Dios, tata, en el momento que oh Dios lo continuador de Jen, te envidio soy un gusto nieto, oh Dios, tata, para costar de abo, soso de en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Nos turta grita en el momento, que nos llama Dios, tan que bebida Imelda Sofía, de un acuerdo romano, vamos para nos tener, aleluya, tata, tan que bebida Imelda Sofía. Thank you, Pabidi, sa yun ng sunyeto ng Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa sa nasyong katumulugad ng subida. Thank you, oh Dios, po voluntad ng subida, oh Dios, debido sa yun ng sunyeto ng sukas ng Amsterdam, tur kami negating kuyega, oh Dios. Thank you, oh Dios, ta voluntad inyo, pero bendición na Imelda Sofía, ta temente quitato, oh Dios, que palabra.
La palabra vive en su vida. Algo nuevo sucede, Señor, oh Dios, Tata, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios, Tata. Láganos grito, oh Dios, thank you, oh Dios, primero Sofía, su vida, oh Dios. Qué palabra está tremendo. Algo tipo sucede, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, primero Sofía, bote un día bendicionado. Bote un día que palabra de Dios está sigue ministra llega un camino, mande, no puede llegar, pero ahí no, si la palabra de Dios se llega. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios, de gloria, Tata, thank you, oh Dios, por comunión como de íntimo de mente que ahora aquí, Espíritu de Dios, tengan, papen a Dios, Imelda, papen a Dios, para Dios, tende vos tem, gritan a Dios, para Dios, a comprender, papi, comprender tu cos, el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios, de gloria, llega camino, Imelda, tin su dolor, llega camino, tin su lágrima, nantato, oh Dios, y vamos ministrar, Señor, oh Dios, la que tiene su toque especial en esa viernes, que dentro del weekend tremendo, dentro del weekend bendicionado en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Thank you, Señor. Thank you, oh Dios, porque Dios tremendo. Thank you, oh Dios, de palabra de boca vida vivo. Thank you, oh Dios, algo no pasó sin nada de gente. Bendicionado estás, Señor, oh Dios, de mente que, oh Dios, Imelda Sofía cubrió de sangre, su cas completo, oh Dios, turcos de abo. Bendicionado está Imelda, en el nombre de Yeshua, Mashiach, oh Dios. Seguimos ministrar, Señor. Seguimos ministrado, Dios de mente aquí de mi Imelda. Seguimos ministrado, Dios tato, Dios pesaco, bota, oh Espíritu Santo, guíe, Señor, oh Dios, tata de caminda, e caminda cuabo que peta. Tata la que nos sigue motiva a otro, humano, en el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado, Imelda, de día ya weekend, bendicionado, Pablo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Yes, aleluya. Santo Dios. Ministra, Señor. Ministra, oh Dios. Ministra, Tata Santo, aleluya. La como palabra, oh Dios, de mente aquí, oh Dios, de nos cada un su casa, de nos cada un camino, nos cada un tap. Oh palabras en ministra, oh Dios, camino, mande, no llega. Ministra de nos casa, de nos yunan, oh Dios, de nos ser querinan. Hunda kunalo ta de nantrapau kunalo de éxito y prosperidad. Oh Dios, te gloria, kipabo ángel, oh Dios poderoso, que te campanaron te cada un. Oh, Tata Santo, oh Dios, bendiciona, oh Dios, aleluya, oh Dios, tú nos fuerza y sabiduría para nos perseguir bien y tormenta. Ten un acuerdo para nos perseguir de Nabu, tu honor y gloria para sombra de Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Tata para sombra, ten bonos, tinos confianza. Tata para sombra, abo, nos alza, nos alma y nos turcosti, nos Tata de mente aquí, oh Tata, síanos más y más contenco, perfeccionanos vida, para nos por ten una relación íntimo con Dios. Oh Dios, tenga mente que Tata, oh Dios, Tata nos refugio, Tata nos escudo, Tata nos fuerte, oh Tata nos quer señalar su voluntad, todo día más y más. Tata, lágabo espíritu. Utabo mes guíanos da eterna directitud. Oh Dios, déngame inta que nos extende, nos mangan na abo. Pasombra nos alma, tangelanabo, manera un bina, kuting set di awa. Tapese tata, tanki babo intervención divino, tormenta de nos vida. Tata, tanque cobasianos, cuturyugo desigual los ser quebrar. Torti de un acuerdo de oración, tormenta, tembo presencia, oh Dios, láganos, menciona escritura en anglo, pámpanos, memorizar y por pisa taparás que vi, pa sombra Jesús mes, a pisa taparás que vi, anto todo lo cual Jesús hace, da señanza nampa nos, con nos también te empujase. Oh Dios de gloria, bendicionada, Ruth, mira la cruz. Mira la cruz, metani de mente que, oh Dios, que adoremos Espíritu Santo, oh Dios de gloria, que adoremos Espíritu Santo, oh Dios, tengo presencia, oh Dios,
Isata, oh Dios, que importante está, para começar a tormenta, tempo presencia, junto con su romano ministerio, mi bendición, un fuente de libertad, trata de un acuerdo. Espírito Santo tamane candela ko tami trasa ki caminda bota pa so people mesta binasina individual e candelo la padi e Pentecost individual ba cada a recibir. Gloria a Dios, tata, bendición, sabiduría, conocimiento, como tú de mente, que Dios te gloria, tata que la vi junto con nos, tata, ben grande, sebo nombre, damos tu honor y gloria, pasamos, tata, de Dios, ya Abraham, Isaac y Jacob, tata, de Dios, tata, con la prioridad de su vida, tata, de Dios, tata, con tu tieta, grita de Dios, tata, de Dios, cabece, patilo, mi abre, pavo, y grítalo, mi contestavo, gloria a Dios, tata, ne mente, que la ganos tú de un acuerdo, gritan a Dios, llama a Dios, tan quitata, babidirut, mira la cruz, medali, tan quitata, oh Dios, para su casa, Mustafa, medani, oh Dios, gloria, pastor de casa, tan que parut mira su yunang, su nieto ng tata, tan que patu su familia ng la cruz tan turco tabiba del Sharo, Alan, Herbert, Robert, en nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, sulas también ko tabi manas may kanesa. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionarut mila medani talemente kitata ko apini, oh Dios. Pero man turnos turta grita na Dios, tanki pa bidirut mila medani, tanki pa suyunan sunyeto ng tur. Aleluya, ten un acuerdo con nos delante de vuestro trono, Señor. Oh, tata tabota ministra. Tabot at tonya di turcos. Sabiduria, conocimiento, tabing diabo. E gracia, misericordia, compasión, bota vista de buca lamentación. Capítulo 3, versículo 23. Tormenta di nomo de vidrut mila tambe. Tanki pa Jehová, Rafa, Dios de sanación. Tanki o Dios pa Jehová, shalom de paz en su casa. Aleluya, Señor, oh Dios, de mente aquí. Na rodillas para humana, lairo of conquistar, Señor. Pero candela que está ascendida en su casa. En el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Tanki pa espíritu, obediencia, Señor, oh Dios, que ser ministrado. Todo en tu humana en la cruz. Tanto Dios cruz, mira, te sunca perseverante conosca drenta. E dimensión nuevo conosca drenta aquí. Un dimensión, oh Dios, camina, tem hobby batalla. Camina, bota síntico, bota cristiano. Camina, bota síntico, bota ayuda de Dios, pa sombra. Boca de Juan 1, capítulo, versículo 10, tosta pisa, botín derecho de ta ayuda de Dios, pa sombra, va querer en el nombre. E não está fácil para sombra, para botar ajuda de Deus, botem que tem batalha, e vou ver se tem coço para sombra, eu rebotar sabe, me está canando de bom caminho, me está correndo de bom careta para sombra, me está em struggle, me está em costa bem, me está em batalha, eu reboçar, que inimigo está pero é não tem boa, ante que pô, pero botar cana de vitória, passa tormenta botando tu conosco, tormenta va perseverar em nome de Cristo Jesus, tanque o Deus, e também dentro de dimensão nova, conosco dentro aqui, date porta tan cobarde, pabisa de boca revelação, todo isso não cobarde, nunca mais possera, é porta que nunca mais possera, e é tudo isso nunca Deus será. Nunca más por abrir, para sombra Dios, un Dios fiel, el Dios de Jesús mes, el mes de Dios, ante nos ensalzar su nombre, ante nos recibir de nos, para nos turpase manejar de los pelas, vuestra corriente de bon carrera, tanque para cada palabra profético para en su vida, tanque oh Dios para cada momento que la grita na boba contesté, cada momento que la bate va abrir pie, tanque para su fieldad, tanque oh Dios, para Espíritu Santo, oh Dios, como también en su vida, tanque oh Dios, el evangelio de su vida completo, tanque oh Dios, de gloria para su alabanza y adoración, tanque oh Dios, que te canal, oh Dios, como te para todo tenga pastor de casa, tanque oh Dios, el momento apropiado para el ministerio, oh Dios, de hora a boque, pero tanque oh Dios, curut mila, te perseverar para su mensaje, oh Dios, tengo un día así, tengo un día con los ministerios, tengo salir, el luz, tengo resplandecer, cabrot mila, tem espírito opicosa sociedade, passou uma corda como tivesse aita perseverar com nos tormenta ante a promessa de distrai porta. Deus que mira com leu botiga, bot tenta de stretch.
Alaba santo vos territorio tabarca, den helden tu den saco vos el servidor de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, el pastor también, en saco de un pastor está, pasó me ferreto junto con vos, un servidor y Dios está, un sacerdote está, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionar Ruth Mila está, pa sombra, oh Ruth Mila está, oh Dios, su adoración anta completo, tortilla, perseverancia y tortilla, oh Dios, alabanza y tortilla, su oración todo día esta demos comunión con vos, todo día demos presencia. Bendicionado, oh Dios de gloria, Ruth Milata, pasóme esta sembra también, su ofrenda en todo, Dios, tapa tu porta para sombra. Tate enemigo potente, ella será el rey que me di turcamin le que enemigo potente que la serán ante te tu día de nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendicionar con nunca su casto tinta quart coming, bendicionar su vida, su tía, tu cospe, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, pota bendicionar, aleluya, oh tata tanki Señor, oh Dios. Oh, nombre de Cristo Jesús, bendicionado, tata, oh Dios, del nombre de Cristo Jesús, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Bota bendicionado, un día bendicionado, para vos, yo nunca voy a tener boca sata bendicionado. Para murar, si me aleluya. Tumana, gloria a Dios, bendicionado, Bosanturta, aleluya. Marami asi un llamada kinami tinta sa llamada wala ki tempura. Pami bewata ki ko tapasando akina wala ki. Amen. Wala murata sinigi. Lami asi un llamada pura kinana. Tengo a llamada urgente ki rumana. Guardame un minuto. Encorajar otro para mí. Randolph, sostener pa, sostener otro hermano, vos han sostener otro. Guardame dice.
Hallelujah. Yes. Sí, así timba constante. Amén. Nós também ter uma comunhão com o outro, lá que nós vai elevar uma oração agora aqui para nosso profeta da malo. Amém. Nosso profeta da malo, mas da malo e para cama dormir, que amém. Nós temos que elevar uma oração agora aqui para nosso profeta, amém. Glória a Deus. Então, a mim vai stand up. Sabe que tambor aqui. Direct, passou é mesmo até, amém. Aleluia. Oh, Tata, danke, Senhor, oh Deus. Danke, Senhor, oh Deus, que babuta nós juntos, Senhor, oh Deus. Tata, para nós elevar uma oração agora aqui, oh Deus, para nosso profeta, Senhor, oh Deus. Mikasa Soraida. Tata, em nome de Cristo Jesus, de mente que, Senhor, oh Deus, nós te chamamos danke, Senhor, oh Deus. Danke, oh Deus, para a vida de profeta Soraida Jansen. Danke, Tata, oh Deus, para a vida de não su nieto, não, Senhor, oh Deus, de mente que, Senhor, oh Deus, tem um acordo. Nós também crescemos junto com nós, Senhor, oh Deus, Tata, lá que nós grita na Deus, Tata, danke para a sua vida. Lumalaga nós grita na Senhora agora que de um acordo, danke para a vida de Soraida, profeta Soraida. Danke para a nação que tem que tomar lugar. Danke, oh Deus, para o nosso nieto. Danke para sangue que ser derramado na série Calvário. Danke, oh Deus, é vontade, Senhor, oh Deus, de mim, que algo tem que suceder. Tata, o milagre que na caminhada da nação tem que tomar lugar. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus, de glória, de mim, que Tata, nós também conjuntamente de acordo, Senhor, oh Deus, que Tata, nós está gritando na Jeová Rafa, é Deus de essa nação que tem que vai libertar-me, oh Deus, para o profeta Soraida, em seu toque dessa nação, oh Deus, Tata, danke, oh Deus, para dor de sua fé, receber sanação de mente aqui, em nome de Cristo Jesus, Senhor, oh Deus, danke, oh Deus, para cada uma oração que será assim, é candela, diabo, Senhor, oh Deus, e é gatinha, cambre, Senhor, oh Deus, Tata. Penso toque, Senhor, oh Deus. Tata, uma forma nos tur, Senhor, oh Deus, dimensão alto com nós tanto que humana está fuerte, pero Tata, la que nos tur que não acordo, la que nos tur que está junto para somos humano, é dimensão com nós gente que top fuerte. Agora bom, idioma papiamento, idioma de oração de papiamento único. Riba YouTube, ando tentando dimensão de intercessão na liturgia, na casa também, nós temos oração não tem, pero é contricante, não está contente para a sombra, está pensando, não está bem, não está forte, pero não está cana de vitória, anto me casar sorraida de vitória para a sombra, é glória de Deus tem que ministrar, é glória de Deus tem que manifestar em sua vida, algo novo tem que suceder, lo qual com nosso comissário, mas nos turta única, de nome de Cristo Jesus, nos permite inimigo ministrar, e nos permite inimigo chega caminho de não ser carita mas parece que bem, do book de Isaías 54, versículo 17, cada um nos heredar, nos herederos de palavras que vi de Isaías 54, versículo 17, cada um palavra plancha inimigo, cada um coste inimigo que bem de nos direção e cada um lenga a ser proclamar costa peça nos direção tem em nome de Cristo Jesus e tem que vai Senhor oh Deus. Uno tem caminho da pecana, uno tem caminho da pecuri, uno tem caminho da peyego, Deus não está maré. Tudo lo qual que ser marrá na terra, ser marrá em cielo, dos recibas, e acabamos
Espírito Santo, Deus, Jeová de sanação. Danke, Tato, Deus. Tata, me tá conhecendo. Me tá conhecendo, oh Deus, me tá juntando, me manang. Me tá juntando, me manang, Senhor, oh Deus, me recebe, me zeta e sobe, Deus, de sanação, Tata. La glória manifestada em vida de minha casa. Tata, la unção, oh Deus, Tata, for diames, que llega, oh Deus, Tata. No momento que o mami tá quita, fez já, com me manco zeta. Que tem oração para hora que me paia, hora que tem campo, vai botar mangre para me casar, mundo sostener-me tem oração, me pai tem campo, puta marido me casar, reza pé, romano tu sostener-me, para nós ter um acordo de coisas que tem que sostener, tem que quebrar, em nome de Cristo Jesus, aleluia. Santo, aleluia, glória a Deus, assim na mesma mano, bendicionamos, Pai. Siamo dotati anche, oh Dio, conosco per sostenere otro. Anche per il romano che sta junto con noi, Signore, che sostenemi, Signore Dio. Come Pai, siete che un show un terribile casao, Dio. Oh, palabra, per la quale non turco da Dio, Dio, supernatural continua, tenga vita nel nome di Cristo Gesù, alleluia. Alleluia. Anche mi romano, tremendo. Assim me sta a sostenere. Alleluia. Anto assim na manhã mais, assim aqui. Botambe, poskibiele, botumende malu den kas, tim bozeta, bota bisa bota unta bozeta, anto bota bisa teore, anteore kita passa, bota pese manda mi number, wak, humana manda mi number di app, manda mi number di app para humana tour, no, ter humana kay mi number di app, para é momento que boting algo po belmi, di ba mi number di app, no momento que eu me tacué, ante bota explicar-me, o mês escrever, bota bel-me, me tacué assim aqui, deu me app, ante bota explicar-me, ante hora me tabisa, tura rumana que nós trabalhasi, ante mania mais o bota que bozeta, ante vai botar man, caminho é trabalho de Deus, tem que suceder. Tu me rumana tem meu número de app, ante esse aí, PC mamãe de número de app, me bota bel-me, anto porque bisa mi tiko tinko soso dele momento que então mita papia que rumana então ora nós está sostenendo um acordo de oração é glória de Deus assim está manifestar por seu poder está maneira candela que traz amém aleluia glória a Deus aleluia danke Senhor oh Deus laga nos reza para nosso irmão Iris. Ang resa pa Iris Orman, aleluya. Tata, thank you, Dios. Thank you, Tato, Dios, pa Iris Orman de meinte ki, oh Dios, di gloria de meinte ki, Señor, oh Dios. Bendicionata Iris Orman de meinte ki, Tato, Dios, di gloria, wadamo ratsniki. Manemi ti mira rumang Iris, cosa ki. Aleluya. Pagahin bewak. Mira,
Thank you, Señor, oh Dios, a palavra de Bogotá vivo. A palavra de Dios que sostenernos, tú, oh Dios. Daga nos menciona, bangas a oração para Iris, pois o Iris estamos de uma situação carbão. So you auto capital su nieto mata na Brasil. Anto na dera mi que sa tanta yera, anto Kiko ta pasa ku la que nos sostener Dios console, amén. Console, amén. Gloria a Dios. La que nos sí, Iris. Nos vais a oração para Iris agora aqui. Tato, thank you, oh Dios. Thank you, Tato, Dios, pa Iris Orman de mente kita, Iris Orman unto kunos. Iris Orman unto kunos, Señor, oh Dios, bo palabra, Señor, oh Dios, ka vivo, bo palabra, oh Dios, ka ministra, bo palabra, oh Dios, ka manifesta. Oh, Tata Santo, thank you, Señor, oh Dios. Thank you, oh Dios, pa de momento que, Señor, oh Dios, tate palabra de boca vivo. Algo novo ka so ko Espiritu Santo ka gaya Iris de mente que Iris sabi unto kunos, Tata, en grande seu nombre. Na butura no ori gloria po so tabo te poder tabo te Dios alfa y omega y lo cual como comienza nyung kung pokera na mitad en el nombre de Yeshua Mashiach Dios de gloria aleluya. Bendicionado ta Señor. Thank you Dios que nos tuta Cristo na Dios ahora que llama tata thank you pa vida de Iris. Thank you, Tato, Dios, pa Iris sa comprende, oh Dios, sabete palabra de Bogotá vivo de su vida. Thank you, Iris sa yunang, Iris sa nieto ng, oh Dios. Thank you, Kuaba Console. Thank you, oh Dios, que palabra kabira vivo de su vida. Algo nuevo sucede. Bendicionata, Iris de mente, quitato, oh Dios, de unidad, oh Dios, nos da de un acuerdo. Mencionando el nombre de Iris Orman, Señor, oh Dios, algo nuevo lo sucede. Tem su vida, Naruba, unda que está, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, ministra en su vida, tatalaga algo nuevo sucede, e palabra de un camino de manden num llega en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, bendiciona Iris, oh Dios de gloria, aleluya, e palabra de Dios, es vivo de vida de Iris, y algo nuevo sucede, amén. Iris, bote un día bendicionado, Dios te consolamos. A palavra de Deus te llega a boca, a ángel de Deus te boca. Cielo te abriris, nos tuta de um acordo que mencionava o nome de Deus. Iris compreender cantela de boca, ángel te subiba, é capitão de exército lá de boca porta. Nada de Deus, no conta de Deus, no potente bocas. É comunhão conosco junto, Iris, botar proteger Iris. Aleluya. Gloria a Dios. Humano no lubida sa akin, no? Bita volve bisa. Nos tour aqui, kutariba portada, mamanda mi número de telefone de app. Amen. For the awe, vai que depois que me di rumanang po belmi tami, mi un telefone habriki nanang, akapasa rumang ke belmi bisami, mi kasata malu. Me yuta malu. Anterior de mês, mita papie, mita tendebo, anterior mita sidaga, mita papie den oração romana, la que nos menciona, pero basta botar riba portada. Vou seta riba é portada, anto bota belmi. Uende for de portada, conta do meio de nós conan, não po bel nos, não po belmi. Uende conta riba é portada, o belmi direct, bita kwe telefone, anto bota bisa ami tal, bo meses que bie, bota bisa ami tal, pastor mi kaya worki, anto bita bisa abu botin zeta, unta bozeta, bo bay butari bache, asi tal, pa e ocasiona isso, enfermidade, ende malo, abo kasata malo, abo yonta malo, nanto den kas, bota belmi, bita kwe telefone, bita papia, sineki. Amen? Amen. Que bina work mi tinha telefone, pero mi tinha outro telefone antes de bini for de jaluna. For de jaluna, tapi saya manda mi número de app para tudo rumang. Para rumang pa compreender per direct pa po belmi, ita kwe telefone, ita papi kubo. Amen. Sa ita pa enen lang so, uta ministerio mi ta bendición, enen lang so kuta junto con nos, riba portada. Cuando con nota riba portada, mi nota kwe telefone. Amen. Un po belmi tampoco ba sa minuto na minumero.
Amen. Yan ang kumuto na may number. So, mita pastor, mita forhanger di ministeryo, to maduna autorisasyon, pa turendo ko po pelmi. Amen. Pa director mita surasyon. Bato dis pelmi, ang tori mita papya sinike, mita lagi zona, papya sinike, ang tori mita. Yun ang tatende, miso tatende. Ang tori mita. Okay, si bokepe erumano tende, okay, pero ma gran parte mi tatane priva, mi sota tende, anteriore mi tebe sa laka no sa solution pa tali tal cos. Amen? É um acordo. Outro como esse skibi. O tinko skibi so sostenere uma oração. Pero situação de abo, batrese dembocas, bokepa mi trese unto, anteriore bota belmi mi te bise. Amen? Mi te papier, de una manera refinada, pues yo no puedo comprender, pero no sería soportar tal cosa, amén. Gloria a Dios, bendicionar, botar, iris, aleluya. Oh sí, Señor, oh Dios, tata nuestro vinco, nuestro man, aire de casta de mente aquí. Tan quitado, oh Dios, para nuestro man, aire de casta de mente, quitado, por palabra, por gloria. Oh, Rabba Santo, Robo Sete, oh Dios. Bendicionamos tata de mente quitado, Dios, vos Espíritu Santo, gagianere de caster, gagianere de caster de mente quitado, bo voluntad, bo continua. Algo nuevo de vos, Señor, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, oh Dios. Tata, thank you, oh Dios, vos Espíritu Santo, gagia, Señor, oh Dios. Thank you, kwa ba mira prioridad, bota prioridad en vida naira. Thank you, tato, como palabra de people den su vida. Thank you, oh Dios, e también tu conoce en dimensión nuevo. Bendicionamos naira de casa de mente que tate palavra de boca vira bebo de su vida. Tato Dios palavra de boca vira bebo de vida naira con naira vino Dios panabo torno de gloria. Junto con su humano de un acuerdo. Ministerio mita bendicionadamente que tato oh Dios la con nuestro vida tata tanque. Thank you, oh Dios, tata pa vida de naira. Nos tur de un acuerdo romang tata tanque pa vida naira de casta. Thank you, tato Dios pa Richard kasali na thank you pa sa vida matrimonial. Thank you pa nairo sa yun ng sunyeto ng o Diyos. Thank you pa mama di nairo, obibita di salu. Thank you, o Diyos, pa nairo sa kaso trabaho, o Diyos. Thank you, o Diyos, pa voluntad completo de nga dia chabe, o Diyos, di gloria. Thank you, o Diyos, sa palabra di mo kabira pibo, o Diyos, kagayo, o Diyos, den direksyon perfeccionar. Thank you, tato, o Diyos, tato, tu lo cual kuntatibo kasir kita. Tantio Dios tata pa de mente que nairon tu conoso Dios grande patrono Dios pa awe pa voluntad completo en su vida ya pierne aquí pedrem tu weekend bendicionar tantio Dios tata pa ministrar ta henry ministrar bendicionar na ere de casta ta de mente quitate palabra di Dios cuta continuamente de o tate de su vida tanto Dios cuta que su vida pero Dios pero llega un camino Dios camino mal no puede llegar en el nombre de Cristo Jesús, oh Señor, oh Dios, tata, peticionar aire de casta, de mente, que palabra de Dios, que ser ministrador de nos, de acuerdo de un acuerdo con nuestro tacto, Espíritu de Dios, de manera candela, que camino botado, de tren botado, de auto botado, de trabajo, llega, o de la casa, en la atmósfera, camino botado, a cambia, pues somos de un acuerdo, el Espíritu de Dios, también de manera candela, oh tato, oh Dios, ne aire, es cielo te abrir. Dios sabe ese turco te pertenece en su reino, vos gritan na jefe contesta. Patio Dios le abre pa boneira, papi na Dios pa Dios ministra, pa Dios pa posicionar su mes tempo situación, tempo pido da cubotad en el nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria, bendicionar na de castata, o Dios de palabra de boca vira vivo, e victoria con nostra cura de tormenta, carrera come ta cura nerta, bendicionar, voy una bendición, turta bendición, con prosperidad y éxito, thank you Dios con de canal, oh Dios, camino para administrador, dice, tempi di Richard, tempi di Turco, taron, dice, o palabra, mira, vivo, algo no, para sostener diariamente del nombre de Yeshua, Mashiach, Dios de gloria. Era un día tremendo, un día bendicional, un día que palabra Dios está ministrando, de mover y llegando, un camino más de nunca llega. El nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Seguimos ministrando, miren aire, seguimos la gana aire, sao Dios, como Dios, Dios, Abraham, Isaac y Jacob.
En nombre de Cristo Jesús, oh Dios, tanque para sabiduría, tanque para conocimiento, tanque para espíritu de obediencia, tanque, oh Dios, para paz y amor y gracia, oh Dios, tu día de nuevo, mente de nuevo de su vida, tanque, oh Dios, para perseverancia de fe, tanque, oh Dios, pesado, Dios, cuidado de Dios, tanto que hablo vais delante, oh Dios, ministrado en todo lo cual, oh Dios, cuidaron dice, tur cuidaron su ser querido, tur lo recibicas cos novo, tanque para cada palabra de encorajamiento que te papi, oh Dios, cuidaron dice, tanque tato, oh Dios, tato, tanque para vida su mama, tanque para vida su romana, tanque, oh Dios, para tener de castran con den make-up, den hangalo, pendisona morena de casterta, pendisona de casterta, pendisona tu de casteranta, oh Dios, tata, tanque, oh Dios, tu de casteran, oh Dios, tamor, oh Dios, naira, tabo de porta que evangelho tengo dentro de bo, llega camino não tapa dar bom notícia para não tabe, a sombra abre receber bom notícia acaba, Deus sumanta de batia para o tata, a Deus que chega, mas leu denga de casteran, sigo perseverar para Deus para chegar, caminho mandia não pode chegar, não Deus que chega, caminho do olho ele não compreende tudo o dia tem que dobrar, tu lenga tem que confessar, oh Deus, cuta Deus, de Deus Jesucristo, Yeshua Amashiach, oh Dios de gloria, tanque tata, tanque, oh Dios, Dios cosco también diabo, tanque, oh Dios, tamo palabra, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria, bendicionamos, aleluya. Ari de casa, bo Dios te bendiciona, bo casa te bendiciona, bo matrimonio te bendiciona, bo casa, pastor de casa, Richard ta bendiciona. Tanque tato, oh Dios, para su alabanza, tanque, oh Dios, para cada oración que te hace, oh Dios, tu comunicación íntimo y incubo. Tanque, oh Dios, para el ministerio de Dios, oh Dios, en su casa. Tanque, oh Dios, que usted é capaz de oração, sometendo na sua casa, com o pastor de casa, com a cabeça de casa. Bendicionar na área de casa, oh Deus, tu coste já também bendicionar, sua perseverança de fé também bendicionar, oh tata, sua oração também bendicionar, sua alabança, com sua adoração também bendicionar, sua meditação, oh Deus, de uma escritora, de uma costa, oh Deus, tá bendicionar, tata, sua ofrenda não também tem reino, tá bendicionado, oh Dios, nunca lo tinto corto como en su casa, pa sombra ta sembra, oh Dios, en nombre de Cristo Jesús, tata ko, paso en la serás de ley, enemigo no contenta, chenang. Thank you, oh Dios, pa ofrenda ng naira, thank you, pa turcos diabo, bo tá bendicionado diariamente. Dios su promesa anda para trás por ti, pero no tempo apropriado. Ministrar, se la permite Dios que ministrar de movida naira, em nome de Cristo Jesus. Abre a casa, a família de casa, completo, tá bendicionado, aleluia. Aleluia. Glória a Deus, meu irmão, tu bendicionado está. Aleluia. Aleluya. Era bastante robo, soto robo. Esto, tú no se recibe. Mira Mirna Brown. No suma Mirna Brown. Diferente numa bingay de Jirei. Contato natural, aleluya. No sé cuán Andrés. A mí te van Andrés telefonis. Me tengo la gaya. O según poco, tú también caiga. Me te comprende. Un ta opiende ta. Gelie mané no sirva en mídia. Opien não tinha fácil com o telefone, com o laptop, que típico, né? Amém. E também, te custa assim, mas assim, para baixar o programa de YouTube, opien que tem que pagar. Nem! YouTube tem boleto de que mais sério, mais ordem, mais organizado. Amém? Glória a Deus. Amém. Não tem que tapar uma dimensão que Deus mesma forma. Amém. Adora Dios por mí. Dios sakana nos caminho humano. Te vuole vista sempre. É caminho que de Dios se tapa soma da Dios por mí. No am como me casal não se compreende, pero é caminho que Dios que chega conosco também nós não podemos compreender. Da de que tem oração que tem perseverança, então nós mirar experienciar sua glória. Amém. Sua glória é impossível de ser possível. Sua glória é grande. Amém. Dios su gloria de grande, hermano. Miren nuestro hermano, tu na aira.
Reina Petrucci, Rutmila Medani, Nosture, Carlin, Nosture, conosco comisa. Aleluya. Anto con nos está bayendo. Amen. Con nos está bayendo. Warabono, awari kayo naman. Ainda din mas, ainda din ko bing high definition completo. Ainda din ko bing microphone. Ainda din ko bing parikos mas. Padyene, iris, bota bendiciona. Aleluya. Parikos mas din ko bini cerca peta completo. E pensa da mal limpi. E precisa Deus que amém? Deus te mira nos perseverança, Deus te mira com dia nos te, Deus mira com si humble na che. Glória a Deus, sabe que Deus está bendicionando nos todos. A bendição está flow. Para o caminho de Deus que é para nós está. Amém? Oh Deus, que tremendo batata. Oh, tata, que nós mencionamos para a escritura, para nós pocorda não. Escritura não é corabom. Nós está representar Jesus. Jesus é inimigo, diabo não te gusta Jesus. Então, passamos Jesus está vitorioso, passamos esta palavra. Tudo o qual ele hace, está para nos compreender, conosco cana de vitória, riba Satanás. Com Jesus assim, Jesus mesmo avisa, está para escrever. Ele lá nos compreender, que nós temos que bisa, mencionar seu nome, de escritura, que está emis. Amém? Tem que bisa. Essa é uma escritura não que nós temos que memorizar todo dia. Resta não, compreender e coordenar. Tata para escrever, de book Isaías 54:17. Que tem dia de ave, com nenhum arma que pode formar contra nós, contra mim, lo não prosperará. E tu lenga culanta contra mim, lo ser condenado. Tata para escrever, de book Isaías 54:4. Babisa, que nós lo guardos establecido em justiça, que nós lo taleu for de opressão, e também leu for de terror, para sombra, nós lo não tem medo. Espírito de medo, lo halakita, pai leu for de nós. Tem em nome de Yeshua Mashiach. Também, tá para escrever, do book Salmo 91, versículo 6, botabisa. Ni de peste que está de escuridade de anoite, e ni de destruição não de hora não de merdia. Lo por llega cerca nos para sombra. Bota junto conosco. Bota nos forte. Bota nos escudo. Bota nos baluarda. Tata para escrever do book de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5. Para sombra e arma não. Kumita bringa kune, kumita bataya kune, nota carnal. Unta mi palabra ni mi boca, unta kiko, pero arma ng kumita bringa kune. Pwedeng matay kune. Ta poderoso, é palavra de Deus. Papashe forte na boa. E também para destruir a especulação do inimigo. E tu espírito de arrogância, que está guardando contra o conhecimento de Deus. Tu ser passável. Tanto para escrever, do book Efésios, no capítulo 6, versículo 16, com dor de vista escuro de fé, que nós não paga, tu reflete não acender de inimigo, que também riba nós. Aleluia. Oh Deus, maneira da bisa, do book Efésios, no capítulo 6, versículo 17, tá para escrever que nós lo viste e helmo de salvação, tem nos manang, nos lo tem espada, com o Espírito Santo, qual te palavra que te escrevi, que te Jesus mesmo. Tá para escrever na boca de Galato, no capítulo 3, versículo 13. Cubo a rediminos, libra-nos por maldição de lei. Cubo a rediminos, libra-nos por maldição de pobreza. Cubo a rediminos, libra-nos por maldição de maleza. E for de todo espírito, e for de morto
espiritual. Pasó por palabra, mira, Bíblia de nós. Pa sombra, pabisa din Salmo 119 de su con nos esconde a palavra de nós. Pa nos peca contributada a palavra ta akden. Que ko beniribo nos tam mencionar lo cual ko ta escribir ko ta Jesus mes. Antore el mío ko tende en nombre de Jesus ko ta palavra ko ta escribir. E tengo ko ribay e no po queda. Aleluya. Gloria a Dios. Tata botabisa. Del book de Lucas capítulo 10 versículo 19. E autoridad patrapa ribe con lebra. Escorpião. Ribe todo poder de inimigo. E com nada não por passa conosco. Pa sombra. Pa bisa bota pai. E bota bem pipa de nós. E consolador bota manda ribe de nós. Pa tudo lo qual não cobahasi. Nós também pode dembo autoridade. Aleluia. Tata bota pisa. Ta para escrever. Del book Salmo 23. Versículo 4. Com mais que nos cai de valeira de sombra de morto, nada lo nos passa a nós. Aunque nos cai de candela, nada lo nos passa a nós. Aunque kiko kunampa periba nós, nada lo passa a nós. Nossa cana de vitória, tormentos de acordo. Tanque tata, cobalaga nos sa, e cubo avisa nós. E nós a compreender de lo qual conta para escrever do book de 1 Juan, capítulo 4, versículo 4. O grande tesunco também de nós. O tesunco também vai de nós, mas de nós de palavra que nos esconde. Maneta para escrever em Salmo 119, 1. Aleluia. Poderoso botar Deus. Poderoso botar Senhor. O palavra da grande, Senhor, oh Deus, está para escrever em book de Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Aleluia. Glória a Deus. Book de Colossenses, capítulo 1, versículo 13, trata como a livra-nos for de todo poder na escuridade e passa-nos, translata-nos para o reino de Boiustima. Aleluia. A sua babisa, grita e lo contesta e bate e lo abre. Cada qualquer nombre de Yeshua, tem direito para chamar como hijo de Deus. Tanto o Deus por direito que nos tem, como boyunan. Maneta para escrever, en 2 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Como não dona-nos espírito de temor, sino espírito de poder e de amor e sano juízo. Tapeceitos, tapis de Jesus. Turmenta e armadura, turmenta. Para nos destruir planos de inimigo. Tata para nos para contra toda armadura, toda atadura não pisa. Que também livra nos diariamente. Nós temos armadura que nos tapiste, turmenta. Tem acordo de oração. Que nos mencionar a escritura não. Mas isso está para escrever. Tata na nos sabedoria e conhecimento para nos memorizar e guardar. Tudo o qual não kubota bisa em nome de Cristo Jesus. De uma palavra. Que tava tata para nos para firme. E para nos poder êxito e prosperidade em nos caminho. Hebat sabi sa book Joshua 1. Tem brilho, tem coragem, para mita kubo. Dios ta kubo din, tiko kubo pasa. Unda kubo llega, Dios ta kubo. En el nombre de Cristo Jesús. Que bendicionanos taruman. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, tata. Mita toma espada de Espírito Santo. Com a palavra de Deus. Tem me mande me inta que tata. Oh, tata, minha guarda o redimir. Nossa guarda o redimir foi turcos conta de Deus. Aleluya. Oh, Deus. Tata, obviamente, nos está declarando, nos está cobrir. Com sangue de Mesias, nos yunang, nos cercarina, nos cas. Oh, Dios de gloria, bendicionado ta. Cristo Jesus apresenta su mes, ribe mundo que vivando camando tu caminda. Per gloria de tato que te bebadanjesen manifestar. Assim também nos porta com nos está, pero lo qual que também de nós tem poder.
Onde que nos llega, a glória de Deus tem que manifestar. Onde que nos papia, que encorajamento da palavra de Deus está sendo mencionado. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. É mente que tu mente, oh Deus glorioso. É mente que tu mente um poder. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Thank you, Tata, por palabra. Thank you, Dios, tabo unción. Thank you, Dios, tabo poder un nada de gente. Gente por así nada, sorry para tu cosa, Señor, oh Dios, de gloria, aleluya. Bendicionata, oh Dios, Tata, que nos puede tomar parte, oh Dios, del reino. Ora, va santo, oh Tata, juntanos capescuceta. Juntanos capescuceta, oh Dios, manera acerta curi. Riba, arrom. Baixa de sua cabeça, seu corpo vai ter supia. Tata unginosa wela gazeta, curi baixa over. Aleluia. Oh santo sim, Senhor, oh Deus. Tata la que nos copy baixa over. Oh, Tata, pasó, bota así misericordioso. Bota cuídanos así na bom, Senhor, oh Deus. Thank you, oh Deus, para turcos como assim. Tata, tá louco, Tata, mira que miro, man, tá loucos. Não está perseverando, o tempo acaba turmenta. Bíblia te explica. Double porção nos tem. Deus está com bendição espiritual. Double porção nos tem, Romanão. Turmenta-nos da presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Tanque, Tata. Cometi um favor, cerca bo. E não cerca gente. Riqueza e riqueza den mi casa. Den casa de mi yunang. Den casa de mi nieto nang. Tata, justiça permanece para sempre. Oh Deus altíssimo. Oh Deus de glória. Nos cara de sombra de Todo-Poderoso. Nos turta bendicionar, humano. Aleluya. Oh Dios y Señor, aleluya. Aleluya. Oh Dios de gloria, aleluya. Thank you, Señor. Rumanang tatalakala ka no sa orasyon pa no ser kerinang nos idioma, nos país. Tato thank you, Dios, pe idioma papiamento ki, Señor, oh Dios. Thank you, Dios, pa Aruba, isla ng Caribe, Aruba. Por Sao Bonaire, Señor, oh Dios, de gloria. Thank you, Tato, Dios, Tata, ko pa preparanos un team unique. Riba medio, riba YouTube, Señor, oh Dios, el camino de carrera con nos acuri, nos ocurre carrera de victoria, oh Dios, con nos turbin de un acuerdo, nos queda de un acuerdo, razón para nos isla, para nos idioma, para somos Dios estaba forma e idioma aquí, un idioma bendicionado, oh Tata, nos te yo corazón, oh Dios, con nos estima, nos idioma, nos estima, nos idioma, nos engrandece, nuestro idioma, puta, es aquí está de nos, es aquí va forma. É isso que vai formar nós, e nós te aqui não, Senhor, vai glorificar o nome, nada de nós, glorificar o nome, Senhor, e amado, tanque para idioma papiamento, tanque para isla Corsau, tanque para isla Bonaire, tanque para isla Ruba, em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória, palavra que pode ministrar de nos vida, el qual não, oh Deus duro, Deus curativo, que tem gozoso de, oh Deus de Israel, o Espírito Santo, oh Deus, ministra, oh Deus, rebe Israel, Senhor, oh Deus, durante ano nang kutakinaulan, oh Deus, kabino, oh Deus, tato kutakinanang, oh Deus, kung voluntad pong, oh Deus, de ng vida, laga, oh Deus, sige mo ministrar de ng vida, oh Deus, para algo tipo sa susunod, nada de gente, en nombre de Yeshua, Mashiach, Dios está a poder. Sige po ministrar, mi Dios. Sige po así po trabajo, mi Dios. Laga po palabra da pipo, mi Dios. Aleluya. En nombre de Cristo Jesús. Vota bendición a Dios. Tabota doño de turcos, Señor. Oh, tata de mente que, oh Dios de gloria. Thank you, Señor. Thank you, Tato, oh Dios, vos un Dios tremendo, vos un Dios maravilloso. Oh, Tato, que nos isla Corsau está bendicionada, Tata.
Bonaire ta bendiciona. Aruba ta bendiciona. Wak nós aqui, nós temos bandeira de Aruba e bandeira de Corsau. A outra bandeira de Bonaire só nos fata. Ito kaya ora kami kumika sa profeta by Corsau, ku vakansie, nós lobino ko niya. Paso mamaya, amen. Nós não tinha seguro, paso mamaya, nós não tinha ainda. E também me estete na namuta, amen. Paso nós a 3 islas de papiamento. Amen. Então, idioma que Deus vai mostrar. Mas esse minha chiquita de monster, cabir palo grande, assim que idioma de isla chiquiki. Pute por riba média de YouTube. Conosco llega num caminho que Deus me sabota. Unta gente não por a bota, gente papia malo, apóstolo ng alanta contra nós, pastor ng alanta contra nós, tu gente alanta contra nós, nang kemendi maneira, nang kemenda, kikasakinanta kere. Awel mita conta romano uma história. Tende bom. Ora com Nehemiah, a bailanta é muraya wa. Nehemiah ku Esdra ta buki nanta. Bible ta parte nanden 2 buki. Pero ta missão é ta de Deus. Ora rei Nebuchadnezzar a destruir Jerusalem. Anto ku estam de Juda. Ku estam de Benjamin. Eu diu na abay 70 anos na Babilônia. Depois 70 anos, Deus a saca wende for de Babilônia. Com sabedoria, anto mandele Jerusalém, aceita extra, para forma e culpa, para trazer e sabedoria. Para tu costava de destruir na Jerusalém. Jerusalém está a presença de Deus. Tu costava de destruir. A Bíblia explica que Esdra abino com roupa e sabedoria de Deus para forma e rende não back. Forma e casa não back. E culpa não back. Assim a Deus manda a mim comigo casa para forma e culpa back. Nós sabemos de mundo, chamar de Deus, parar para Deus, Deus forma nós. Anta o que Deus manda nós dentro aqui. Esdra abini Jerusalém formando na back 300 sabedoria e toda hora depois Deus manda Nehemiah. Deus manda Nehemiah que grupo palante e muralha back de Jerusalém. Única maneira que Nehemiah alante a muralha está com oração e ayuno. Nós abina hora que para forma e muralha back. Que toda sonda que está te promete destruir. Toda sonda que está promete com nós. Até se malsejança. Apóstolo falso não é profeta falso. Toda sonda que vinha se profeta do povo de Deus. A hora que Deus manda nós. Formando culpa para lante muralha back. Antora Nehemiah está lante muralha de Jerusalém. É demônio não. A Bíblia explica que chama Sampala, demônio não. Tobias, demônio não. Arabir não é demônio não. Tu estava tão mal contente que não diz. Kiko eu digo na que tá quer com nanta bailante e muralha back. Pero Deus estava tonto com não. Nangalante muralha tem oração. Nangalante muralha tem oração. Nangalante muralha tem ayuno. Kung nada no pora místico e muralha. Agora assim aqui. E grupo ministério me está bendicionado em mente aqui. A benjunta de acordo para lançar muralha de oração. Lo qual culturenda papia malo a menospreciar. A mostrar derriba a mim com me casar papia malo de nós. Opende conhecer nós a papa turcosa se derriba nós.
Nos tem sabedoria bíblica, nos tem gozo. Nos tem gozo para sombra. Jesus com Pablo na capacidade não. Na papel malo de não. Pero para o trabalho de Deus, nada por estrober, pastor, mas não limpan to puro. A ver, meu irmão. É o qual que Deus está haciendo ahora aqui. Camino Deus que iba nos. Tremendo. Glorioso e poderoso. E muralla está lantando. Lantando, Dios limpia su terreno. Dios sacatura sunan. Que te busca mo distroba cos. Dios ta... Gloria a Dios. Aleluya. Turco ta stroba. La que nos hace oración pa niya pa Senaida. Tato thank you Dios pa Senaida de nga mainta que nos no mire 2 días. Bendicionata Senaida de mente que oh Dios de gloria. E palabra Dios gallego, Dios nos ata que está pasando. Pero tata mo palabra llega vivo. Algo nuevo tincusoso de en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios de gloria. Bendicionar Senaida de mente que tata como está ministrando un camino mande no llega. Como palabra Dios está siento amén. Thank you Dios, ta nos tu gritan a Dios, thank you mobile Senaida. Thank you, Tato, Diyos pa sinay su kaso yunang, su ser querinang, Señor, oh Dios, Tato, su titiyanso ko na su bisita. Thank you, Diyos, sa voluntad, diabo, de mente que den su vida. Bendicionata sinay de mente kita, oh Dios, Tato, unde kita nos trabaho, unde kita woki, Tato, palabra, di ba yung camino, manden no payega, kita recibió, Dios, voluntad, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ministrar en su vida, Señor, oh Dios. Ministrar, oh Dios, camino por palabra, oh Dios, puede aquí por tu yugo. En el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, de gloria, bendicionar, aire de casta, bendicionar, senaida, de mente, quitada, senaida, botia, bocasta, bendicionar, boyuan, te bendicionar, botra pauta, bendicionar, undo kuboya, kata, bendicionar, sa palabra de Dios, sa Bible, delante, ministrar, dembo vida, paz y amor y gozo, botín, dembo cas. En el nombre de Cristo Jesús. Bendicionado ta Senaida. Teneduro a Dios. Dios te amabo. Aleluya. Gloria a Dios. Sí, Señor. Aleluya. Yes. Palabra de Dios está vivo de movida Senaida. Teneduro a Dios. Aleluya. Sí, Señor. Oh Dios de gloria. Thank you, Tata. Thank you, Señor. Oh Dios. Sí, Señor. Así name. Bota bendicionado. Boyuan te bendicionado. Bonita bendicionado Senaida. Acá no sakit está pasando. Nos que sasen, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Así no Dios está. Dios está ministrando tormenta tremendo, hermano. Aleluya. Lo cual que nuestro comisado que está tremendo, hermano. Aleluya, tata. Thank you, Señor. Thank you por nos cada que está junto de mi presencia. Thank you por nos cada Señor, oh Dios, cabine, oh Dios, para engrandecer el nombre de mente aquí. Bendicionado está, Señor, oh Dios, Tato, oh Dios de gloria. La palabra, oh Dios, que está vivo de nos caste, nos vida, de vida nos unan, Tata, por somos nos tabine, tormenta como porta camino de evangelio, tengo pastor de nós, y llega como un buen noticia de cada vida, de cada con conocer, oh Dios de gloria. Bendicionanos está, oh Dios, nos cada de mente aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Santo botá, Señor. Santo botá, aleluya. Sí, Señor, oh Dios. Sigue por ministrar, Señor. Sigue por ministrar, oh Dios. Sigue por ministrar, oh Dios, en cada vida, en cada Señor, oh Dios, que no conocemos. Tata, por palabra, por vida, vivo de la vida, aleluya. Gloria a Dios, Tata, aleluya. Santo botá, Señor. Santo botá, aleluya. Oración de ministerio, me bendicionar. Nos torta bendicionar, aleluya, Señor. Cuando otro simán, rumano, otro simán, tur simán, fin de luna, también de el luna, the crossover, rosal de luna, de luna nuevo, tur simán, fin luna, fin de luna, nos toca comenzar 6 horas, mita kinang 6 horas y media, mita akinanan, pa encorajar humanan tur, de oración para Bible trabajo, para bayuan te bendicionar, tur fin de luna 6 horas.
No stay, face y sol, gloria a Dios. Aleluya, riba YouTube, no lubida, riba YouTube. En cura sa otro nan tambe, pabini. Ato feo to si man tambe meeting e telefon habri, kung mi number di app, bota bel mi, pa algo kubo no que skibi, bota bel mi, anto mi tatende e telefon, anteore, non sta bayre sape. Amen? Gloria a Dios. Pasoma turcos, e oración de unidad de poder. O tinha algo kuabo no que skibi, llamami no telefone, que me for de outro semana, já luna, e telefone tá aqui, o tapa guarda romano sua chamada, amém? Para me contestar é oração, e porta tem que oração que tá permanece trim me tá quer. Me tá quer, então para me coata que oração tá, então nós tá crescendo em oração, amém? Glória a Deus. Me pergunto, me blachi, me escreve, me tá escrevendo aqui, depois eu me chega na bobert, me tá quer de oração, amém? Assim é que a cresce, passou uma nossa bairro de dimensão, então me tá como de cooper, manda situação, uma nota esquibiele, então que tá passa, velho, na nota bel tampouco, velho, botei momento de bel, nem momento que para porque oração, só de grupo, nós tá sendo de grupo, amém? Glória a Dios. Bendicionanos turta. Aleluya. Tato danki pedia llave, Señor, oh Dios. Danki tato, oh Dios, por palabra de poder. Thank you, oh Dios, por cada alabanza, cada oración que nos toca de nos cas. Thank you, oh Dios, por cada nombre, cada humano que nos menciona de nos oracionan. Thank you, oh Dios, de voluntad de voluntad de tu gente. Bendicionado, Tata Santo, Dios de mente que Señor. De mente que, oh Dios de gloria, nos está bendicionado, Señor, oh Dios, Tata, pues nos está bien conjuntamente. Nos está bien engrandecemos nombre, nabo, tu honor y gloria, pues somos de Dios, Tata, todopoderoso. Pues de Dios, Tata, calacanos está junto de un acuerdo. Y parece, oh Dios, y patada en oración de un acuerdo. Bendicionanos cada un, Señor, oh Dios. De mente que tato, oh Dios, tata, baguia-nos tremendo. Baguia-nos, Senhor, oh Deus, para nós estar de um acordo cubo. Baguia-nos, Senhor, oh Deus, para nós por receber, oh Deus, oração do diabo. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus de glória. Bendicionado, tá, Senhor, oh Deus. Bendicionado, tá, de mente que é palavra cabira pibo. Algo novo que suceder. Nós está tudo junto de um acordo. Oh, tata, tá poder de nuende. Tá, baguia-nos, nuende por guia-nos. Nos está recibido com os diabos, Senhor, oh Deus. Em nome de Cristo Jesus, oh Deus. Mistério me bendicionado, oh Deus, tata de mente que tata. Oh, glória a Deus. Sí, Senhor, oh Deus, aleluya. Bendicionado, tá, Senhor, oh Deus, de mente que, oh Deus, aleluya. Ora basete, rialaba santo, robo sete, aleluya. Gloria a Dios, Señor, oh Dios. Tata, thank you. Thank you, oh Dios, tata tremendo bota, Señor, oh Dios. Bendicionanos, turta romana, aleluya. Arabasanta, arabasete. Aleluya. Alabasa. Aleluya. Sí, Señor. Yes, aleluya. Oraba santo robo seteria lava los hermanos ministerio me bendicionado desde ya turnos rumanang un weekend bendicionado. Karukot si mang rumana meeting telefon, karukot si manos bayo dimensyon na nobo, karukot si manos costan tamas kasi usted que te bayo worki. Anto cada ende kupel tienen kutarriba portada. Amen. Wende tem kubel, bo kono se que me tem oração bisele bingribe portada.
para nos reciber, nos mira su nombre, anterior apoyamos, anterior nos está comprender. Amén. Pasó, nos turta de un acuerdo, nos turta en comida el nombre, por mi besa romana, tal talente. Está papeando aqui, então nós tivemos oração para o aqui, oração para o cá, oração para amém. Nós estamos com Deus, tem que te recostar de outro, para a vontade de Deus, amém. É oração que cresce. E depois, quando monta o escritor, o picos, nós sabemos com o romano, nós sabemos, pero quando monta Deus está formando coisas, nós mesmos não podemos ensinar, ave um dia bendicionar. Wapa alabança com a costa tudo completo de fé, de espírito e verdade. Amém? Tudo coisa que está sociedade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Oh Deus, Tata, thank you. Thank you, Deus, Tata, para demente aqui, Senhor, oh Deus. Para revelar mais e mais, oh Deus, de nossa vida. Tata, para revelar tremendo, Senhor, oh Deus. Cada palavra que vai revelar, cada coisa que vai revelar de nossa vida, Senhor, de mente aqui. Escritura, não, oh Deus, que vai dar nossa sabedoria e conhecimento para nos memorizar, não. Em cada situação, cada turbulência, cada obstáculo que vem, para nos parar como maneira Jesus treina-nos, e assim nós, nós também vamos estar para as que vi. O Satanás botem que vai, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, maneira de ver, tem book Romano 16, Romano com a escritura, tem book Romano 16, é da bisa, aleluia. Tem book Romano 16, glória a Deus. Satanás, buat nos tamachikabo vai nos pia lang. Assim na tabisa ng bukin ng 16, Romano ng 16, versikulo 20, taparas kibi. Satanás, Diyos tabisa ko nos tamachikabo vai nos pia lang. Sa bukin Mateo ng kapitulo 4, versikulo 10, tabisa, Satanás, vai for de nostras. Sa bukin ni Marcos ng kapitulo 1, versikulo 25, tabisa, Satanás, bota ser reprender. Assim não botem com papo que a autoridade. Jesus a papo ora Jesus vai no deserto, guiador do Espírito Santo, em baile para o mês. Riba o mês, não vai num caminho do mundo. Ora vai do mundo, ora vai um caminho com notícia de Deus, botem com vai guiador do Espírito Santo. Então, cada coisa desigual que vem, momento a proclamar a sangue de Cristo. Cada coisa conta de Deus que vem, botem a escritura. Marcos capítulo 1, versículo 25, botem Satanás, vai ver inimigo, está repreendendo. Depois que Isaías 6, versículo 5, Satanás bota se repreender. Que cocubim riba momento, cada coisa que ser papiar, cada palavra malo que ser mencionar, caminho da botei, Satanás bota se repreender, em nome de Cristo Jesus. Miro manantur, em nome de Cristo, um weekend bendition na tata, thank you, Deus, pedia jave. Thank you, palavra, Deus, tata, tabagia nos. Thank you, patrocos, diabos, Deus, thank you, pa kadung kabay ng trabaho, kadung kakadalang kas, kadung kapir ng kas, kadung kalaga orasyon ng zona din ng kas, kadung na kosaw na rumang na bonero, kuwar na lang taming, tatatendo orasyon, tatala katapendisyon na. Dengan nombre de Cristo Jesus, de mente quitate poder diabo, e gloria diabo, tato de nombre de Cristo Jesus, bota bendisyon na. Hallelujah. Gloria a Dios, de mente quitata, bendisyon na, nos turta un weekend bendisyon na romanang. Gloria a Dios. Te otro si mango Dios que. Chaluna, meinta 6 ormitei. Esse mango também que si mangis crossover 6 ormitei romanang. Amen. Mitei ku orasyon, ku palabra, to mitei telefone, ku poyama, anto mitei tremendo. Dos tayo kita dinantando un dimensyon tremendo. Ta bendisyon na romanang. Te jaluna. Duh.